Kana watinda ne samo sese wa Mutongo TV na mwithukisya wa Mutongo FM na champion kwamba okwetia wekyo nondo woselewa ikumbeni ya siasa muthenyani wa umundi indi nitwoka weseli nitwalika vo no manya necho cha tumwa tuselewa na aini makwa ala mevandi ni wa studio muthenyani wa umundi lakini cha batanekana ithio nthani twabika twivano nondo wa kilungu che kumbea siasa nondo wesethia nitwasisia maundu ala maende na maundu ni maingi ala makitikie chumani ki nitwonye President William Ruto aivunzia nzama yake ya maminista ati ya minister umwe ulani Musalia Mudavadi wa maundu manthi sianza na oingi na we munene wa maminista kavindane kau tuona ivyo vyo muno yokela itina wa kwendekethwa kwithe no nenania wanthi kana national dialogue tuona ngwatanio ya Azimio Raila Odinga ayendekithe kwithe no nenania nundu noe yambe wokelite nasio kabina kala kwekea wa sai mweo wa IEBC via KICC Raila ni wawetete kana nimetekana nawe saithia ni kwethwa na onenania na indi betha na kanwa muno nthini wa mitandao ni Gen Z wesaithia ni mamuthokea muno mamukethia na indi tina eyumilia na sia newe wiye kiocho na we on handshake ndekwenda na umundi Raila Odinga ngalikosea mukuru kwa njenga balave na baya kware balami andu hende na kumwa no thoki ngalikoni isu balave na makilima enendi alame ngalikoni isu na etha haiweta kana no dialogue kana baicha unenanya na serikali ino ya President William Ruto kuone kuonania kana Raila ne withewe aivendo kana ndu nawe tetekana unenania ne waile totwa iwa atongo ima Azimio alangi the male ya mheshimiwa Kalonzo, mheshimiwa Wamalwa, mheshimiwa Kioni, mheshimiwa Karua onde ni manale ani tena dialogue isupio magaze mayo nena na serikali ino na ila umundi ni we yumilia na kumagwata mbao ni tina wa pressure kwetha yembi inge muno nitwitha twine ne maundu asu onde tumanye ni President William Ruto pressure ni onake imwikalile muno nginya wesaithia no kwika maundu amwe kwa mituki undwe ewa eke nondo Gen Z manamuye reject this finance bill ya itheka twekalanga masia ona ano masies ya magwa minister ona moto yuma tuyumenda nenuke nenuka na yu kwenda maandamano mabangi utwa wakeli ndise maundu maketho wa maili hata twivana atongwe sethia nitwathia na kiuchonde tumane undu nthi itu yendeye na yu kiuchonde ni President William Ruto kitu kithimine nondo wethukisya no kuweta kana no kusevya serikali ya inothi wanthi yonde wesaithia andu aingine mako nwendene wa serikali kwisira nzamani yake ya maminista kwa uketha wene kulio kana woni ulwa onendenya witu muthenyani wa umundi semba ndeni wa Facebook Mutongo TV tu live ndeni wa Facebook Mutongo TV na ndeni wa Facebook ya kwani Erastus Kithoko Anzomo na Facebook ya radio ni Mutongo FM na kwisila via mtandaoni wa X ni @Mutongo TV KE @Erastus Kithoko na hashtag ni kumbea siasa na mtandaoni wa YouTube Mutongo TV Stock FM official tu live ndeni wa YouTube usemba vo wezethia ni wati otomani waku nengwe saithia ndio soma tuendee namba ya simu ni zibo kioni ando ma radio namba ya simu ni noti monza kenda nyanya monza noti thandatu noti 0799 077066 na ndi izo namba ya simu ila tukitha twiko na sazi havika kwanda ya Sewa TV na radio onekenda twibone nyani to Erastus Kithoko Anzomo kalivo tutambanye nginya muthia wa ikumbea siasa tubose musa kwa ile itetu kenda imwe 5 ne namba ya otumani makuve mautumani mambi yanakuka na ndi atongo itika libo muno Mutongo TV kwa savali onge nene se inyonde mwe aeni endo monde mwe aeni karibu sana na monde mwe saiki ya uniform ondo ngwana mheshimiwa tuambie naku mheshimiwa Maluki then wa kamera no ya mudhiala wa yuko ndiye sema yumo betu kana si umaziana karibu inge no Erastus kana usemano sune kevye asese maitu na education ala makwedukeza katika FM andima kule tutambanya twemamba kumanyuna kuendea last letter bana kuyemeza kwa mbinge na toya makwa na pendu mengi matuzeze makuma kwa numete yes kwa alama tambese kwa ala umundi ne mweni wo
ito Mheshimiwa Paul Maluki MCA Musakwe ward ya Kithumula kwa Mutonga Kitui West na nitengeri bingi muno kumakula kwa maitu wala nithithie kwa Mulungu AIC wala twi na chale cha DCC ya kwa Mulungu imarazia tukwethia bano mandu mangethi ndiuma muzi bala numa utwiti makwa sio mwitu na ame anukite bano good na ni mandu mangethi ko une ndo makule tutamanya twi mwamba tunenanie kuhusu undu Kenya ende na bala endete na finally nitukuma watu ona tutali kama ndio kwa tunaweza ndela ibaba ikombeni mesa kwa bwana FM karibu sana ikombeni kwanza wale unge ni mubea Erastus ati maituma kipindi kicha kumbi alama tu ate yake ni cha kusisia kila kitu wa Mutongo TV na alama tu ate yako kutwithukisia kwasiani wa radio ya Mutongo FM nina mutho chenyu ndemwe ba Kenya na ndisianza tunene yulu andi yaitu ou munana waitu Erastus wa Asia Munango nina seneta nijeta sele yangwa be bandu be imbanga diba Mombasa Road na we seneta ni we gyanga githito akunanga simo na atwayo zo metuki we yandu azu ni matetheka na kwou ni mutwekea nundu ni se mwinango cia gutwekea ati maitu ithionthe na la metha mambo no monde no inyola wenyu Fred mbatha ula mutaalamu wa maundu motongo na maendeleo na ni mwani na muthocha na nundu mwanani wa pingo ngi ni mwai yute itambia na teithi kuma aluka nise kabasania ka oketha kausia mesa kwa onda kenu ketha kausia mesa kwa thank you na muthochi nyonde ni karibu bana muno bana FM na namba kuendea niona umundi woka na Biblia ingi ya kuma kwa Wisdom Ambassadors na indi mutumio uyu wete Biblia no ila waiva waitio lo kwenda Biblia akumande na ono yeselile kula ni na utume na mutume namba mwana na nona no amwete Biblia mundu Samuel Mulei na andu alangi onde ona nienda mezile bala uyu na mundu lo keje Biblia no ngaete ya Biblia na maima nda Erastus bala uyu nundu Wisdom ndo mabala ba Erastus nundu ndozu onde ni wakipendi kitu na koza bayiko Samuel ende ndo Samuel Mulei Samuel Mulei manda Erastus munene waze Biblia yaku kuma Wisdom Ambassadors nyene na yakwa nyomba kwa nongweza konezi yaku asante sana bwana FM ino ndo wakwende na konya ichendeto yanga ibale kombene twetha twikunozi yasa ama ndo azionde andeto yanga itukwata ni kwati ni munana yitu no ngumulilikana no mulilikana ndo senator ni wakwati yake so no mwete ngumulilikana angilikanela yitu ya bae kombene bas ezi ya bae kombene keka na abaya senator karibu ingi ningenda yitu ambie keje mbai abali wazele waba nasi ni pole sana Asia na education ma Mutongo television na Mutongo FM tumetangale kwa ilobi pandu beke pelo kekuta Trinity awapi tukasarini pa kukena masaku pe nambanga nene ya lelo bala matatu ikonganite na kamota na ina nabika pa yunu zindu tia mundu emume no mbaka wakati ya wamutethesia na deputy governor wa Masaku no ambika kindu namba kukunia na utabia na ukulia ndo nakwata ambulance hata naambia tisijekana kukwata DG DG natwana kembunge no ambika na sanu la namukunia o sapata kwa mituki na mundu su mukonge amandwa ambulance nde na simu pengine ya idebu nde na kipande lakini lawa abuka ngo banini tweba ni wacha kuone mutituni na andu alame matatu nesi lama ona matatu ni kambanga na ndiende chaingi na mama andikanga ndini ingi na mathi andu ene ndera tu akomani aba na matabya nukita kuku na hindi ndibikaba deputy governor wa Masako ni waambia ambulance ni abika na mundu ni wathu kumwa na kiuni choke bata monopio kwamba kusubiana na ndeza ndo mambo da boda rasa zibirikilia mende to matatumika na hemuno na ndo ingi mundu wa boda boda ni ngali ena ngali ona mundu wa kisululu wa mwethe alelo ena ngali na yondo angi ni menda agethe yu mundu wa kamoda tita wale tendo lelo tawali to sukumewa
kasukuma ba ningulioke the andu bonde ala matumia malelo we na ngale ukasobe ya mundu wonde wilelo ne nundu banga ni ndugu ne tunga mundu tina ne ta sara ape mwana ke mwa wakabonta oboda boda kuweki Bwesi town unathi we mwayo bakwe na ngeti cia ndua mundu wako okay polisi ya Bwesi town ndito na kiputhia muno ilama ene thibana ndiye buma kulio tethio mamo try mochari mewa masange mauta na mama banga matesange ya serikali mauta nundu ilame kwenda kuthioka ni mona angalisia polisi ithioka na makuwa mwe na mathina mao ngithe makindu na umundu kwatinda kinene ngali kwesu pala mwana kiona kwa beta mota na ibita kati ya lemo yumwe imota wethe andu asino no mesa kwithi wana yo ni kwatia onenda mundu ene kwani ono imuta ndwali takwekana na kyondo thuku na ene the method tamuno mabibyo bisusu na kiyo tukwasya ni sindu syali takuungama andu ma Kenya maele tasi ya madhayo undu ni utailite na muno moko ni ma polisi polisi lipo isubiye mwenendo. Thank you. Aende senator wa county ya Makueni Dani Gitonga Manzo na bwana FM nimakwelezea umundi nimo mazele yango bayinina na ndo witumizu ni tumingita atokeka thayo wa mundu ni wa bata muno tondo senator wa thayo eta mamba kutangi ya thayo su atatondo na bina ondo tamutongwe ondo kulikilela na kwekera kana thayo sino atetheka indi turayo kumbene tutambanie bamwe nginya muthia kethani ndo atonyelela ni wene ondo tukione kwa umundi ne kwandikite President Ruto dini wa Kithimie President Ruto Kithimini ni andawe sethia netwa kunikila mondo ala maende tina wake kuvunza za yake na maminister na kwa sakana no kusa kwa maminister mena uthio wande yonde kalivo kelawe ne kulio izela kwa ili tatu kenda imwe 5 na ambayo watu mukuve vatendivi na ndene wa mitandao itu ya mekomo kale Facebook Mutongo TV Mutongo FM na page yako ni Rastas Kito kwanza mo YouTube Mutongo TV Stock FM official. Senator nienda kwambia naku maundu ne baingela medio market ka chuma ki indi nienda tu matwayo na mutata talanginya muthia nienda tu ambe kwambia bano yolo wa President William Ruto matambia la wosete nitononi avyayetha ka finance bill kiono twanene yo bano na yu itambia ya oimetoke ni itambia kuvya ya ithaka kana kuvunzia cabinet yake ati o minister omwe ulani we prime cabinet secretary na minister of foreign affairs yu kujo ni President William Ruto under pressure bingi ya kweka maundu kwa metoke nondo wazizia maandamano la makonetwa Gen Z ma kuenda abetange finance bill ni weki kiu na Gen Z yaya masia pe maundu wengi mekwenda wanakutuka masiku me Ruto must go pena ke manazia cha na minister ya ona mome kwenda kana na ndi chumwane ke President Ruto avutala ma minister onde ni kuona nya as we speak now itu onena President William Ruto president wa Kenya under pressure mbingi muno na kasiendo kwa kizungu mazia utesi lete kele nondo wazia maundu asu ende na kwika ni maundu wiki okwa mituki na maundu maybe ndo amwe mekuona ta we Mutongwe ni waile kwitha na uongamo waku President William Ruto under pressure nenda pazia William Ruto ni muvine muno na uvine kikuwa wake waumanie na ungendula wende na serikali yake na kupikia saila finance bill ya kunia wakula ginaila generation Z sio likampunge na ya kuna damage nene muno na ya moya ekia muswada sahi wakaratu kemba nako na ne wabendukia ale kwa muswada sahi na atunga mbunge watu kanotilo kila muswa na wewe ondo wekana na yumbe akita umoza ameja ungua basi yendete yani wewe amea ndakuya mundu matabi kwa watabika ya na ambunge alama na kunie yes menda na thina munene muno na NND na generation Z na nebo bano ke muswa dongi wa IBC weke wa pressure na nwese unaumeta na nadiko na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka no ai kocha ena ishungwa kwao meta nangaliko siele na vida yune na ya Mheshimiwa Kuma Luka Moka KICC
na mekia indi mamina kunena KICC masoka mekia wumba nongi bunza kutangaza kwindwe nonenania yes na yu ilone iwe nabute mawaziri monthe onela Sodom na Gomora ya beba loto na make ekamuka ni matangi iwe kundi kwakwatia cabinet yonthe ina ndugu kwa Sodom na Gomora na ilona mini ya kumivuta yo itambia kumavuta onthe ina yailu ina yawe ina yailu kumaanisha neki sindu kwa lakini ina yawe ndo weka mamba mawaziri ala mekete sindu nduku ene themesi ukamea onoyandika waziri amba unenga balua wa yusu yu azumbala oita kibaki meka uyu muandika ndana yake vitu akaunenga balua wa ni watia wea ukathe balua we no gomba hu yuko kubya ya cabinet yonde akutia ndia musalia ulane no ni agency maimweta ngosti waka yu we via murukomeni ba ka murukomeni no ndia ko naza kindu kila luto taiti ya Kenya mamotabi mamusangie mamune matani zinake ududu atata usemba ku wethea umurukomeni na ka mwingi bono mundu kwetwa Kindiki aza kupikia hapa uyu wa Kindiki kala na Kenya ni wadama na ni wathi palabe mwenenzi na wewe kwanza apinduka asieti kila na mwenenzi usile Kindiki yu na kana kuminja ni watu anzoia na ni wa Bungoma akuri kwa na za kibila wasizanga liko ya cost kwena Mvuria omundu bona Aisha Mvuria tena makosa bibandu tala Mvuria makosa usino wala ungeona ile tanda natia lido taloto yu maaranga yu Mvuria na wake uno chatingiswa Aisha Juma na Aisha Juma ni mundu honest Aisha Juma ni wa 2011 school awere ndigi la gendo lakini wale wazio kwa ngi school na hayaka na so baba loa wake njenzini mana atumie wana dia minister ni wa madhamba mao tunatwe nake wasisepe na minister wa lands wakili kwanza we aituwa minister ana dia kebele amunyiwe Kandara aliziwaombe atia kebele amunyiwe akira uru kwa mani ana dia kebele ona Duale na dia kebele yes atia kebele cha Garissa town Garissa town so ipani ana dia nominated yes senator you andozi monde ko kumatunga cabinet kuimba kindu kipinda muno kune ndibwa lwa senator ne kana etambie president onozie yene na woyi nundo ale ndana to miye uwe mwingi muno ukethia maminza no menuka na alama te undu mekite ni matiala okay kwa ule nda kuminiana kwa sia agency inaza au Ruto ni yenu kenewe na kwa ona nundo ashtaga yone Ruto masko kwa ule na amina kuta maminista ya wanue wale to next okay kwa huyu maminista maminia kuvuta ni kwa kumatunga kumaveti yingi parliament dhekale itogenda tonene hapa wewe ni lo the next government yela yetwa ineno ende ni ndatu amba kunene hapa na mheshimiwa Maluki kalibu ingende no aketungu obuni quality senator you are party leader utonene ni party leader wako nondo unyuwe na chama cha UDA wazi decisions zisuweke wedukisia senator yasia ndana atumia woi mwingi mwana maybe no nekienesa lakini ndana atumia woi mwingi kavini waona atwaisi yake ndoke waze president Ruto maondo aso nako nie pya mume kuona nama kunena metuki muno nona ile kwitha tondo senator kwasi ma minister amwe anaza kuyala me kuona katama kunete sindu na ima kadinomo you are party leader under pressure from Kenyans na muno moika Gen Z ekana si Gen Z undu megwiro anaze ne obo manai they are God sent manatumiro ningai kugoteza Ruto kuthukuma manatumiro ningai nanda gutabia
Gen Z kulia kaya ukenga nende Gen Z ipresente President Ruto na perfect opportunity ya kustreamline serikali yake na endolea na kila senator wasio nasi anatumie we na tibu ambe kweku ngile na itano itina wa serikali anake azoba 02 ila MOUs ya sobetwe between Raila na Kibaki. Raila atwikita akatwika prime minister na zindu mingi mathaniro na Kalonzo na in the process la yemieke Japan Kibaki osa kijana wa Malo ata vice president wake na whether naona most of simulaze katika MOU nibambie kwitha na differences na nura kunie referendum ila yetoa wako referendum I think 205 yes na no ila ya isungwa na yes no na Raila ena team yake malide no na zuno ya siye ODM Kenya sibona ine na then serikali ile tongozwe ni president Kibaki ya support ya the report in short ya si ndonde ni wa referendum na hiyo na hizo ni ya nenga ni rebirth na kuzia kwa PNU yoQ na the rest is history lakini immediately la serikali asindiwe Kibaki awudie ndama yake onde ambunge nusu no atangazie nusu kinenge mati no nasi yale awudie cabinet yake onde na cabinet noizi manzo wanena ile kweli la anga nena ketelana la permanent secretaries ni mati ngudi protection permanent secretaries ni mati we senator nusu ndabu to fanya ngudi protection akami tuko mbunge tuza protection okay mundu manzo enda kuni intimidate continue no na like nota nuwezi gran kwa tu mbunge okay so aminie cabinet ma minister na assistant ministers on the na then reconstitute serikali na out of serikali nibo wezie anoeketie theka osamwe atunga katika cabinet kila ngwaza nijo Erastus yes pe ma minister nela nurugize president Ruto akinena from sometimes ni asiali ile we minister no kilia nina more information than you that about your ministry imaanisha you are not doing your work perfectly na Ruto nde ambo buta mundu umwe muna mutavazia pe mundu yatona kwa mbotumika ta sacrificial lamb lakini na utawia munengie perfect opportunity ya ku clean up the mess ila katika cabinet bendo mawaziri mosi yeni kiburi oito kunena jeni wa UDA waziri Penina Malonza Laumete Kitui County nda consult ya Tongoi. That's why lot nevano we are talking about nicho kila kiundi serikali ya Kenya kwanza okamba na tuna mawaziri meba andu azume utethesi ya president na andu amwe Kitui ile we are celebrating munda Penina kumwe na tuiko boya atungwe anezo ya wake no ngane musala na tuiko boya atungwe mwiko boya atu tuiko boya atungwe ona kabatu ke maruiko ata waziri ile waziri ula Kitui tono nengo ne Penina Malonza na ndio hizo mbia andu monde ma Kenya kwanza alame ukambani nimeelewa me oppose na mundu na waziri witu tuizi kibendela kuwe kwa andu amagweta ukyokitea wewe onenga na musebe ile awa unenga kwa county commissioner no the ya kwa DCC mbako kizo bika chief no is ambazo okay so kuna ni maanisha le anezo we ni wosu zero discussion kuna zali ni
yu katika kwa si tambia ya ile ni ile tena ndio yale Erastus pendu old man though ya too close na part leader wa chama cha Wiper kuma evidence ya izuwa na mayo pendu katika cabinet ino Ruto nezo mathukia ku ndi kwa ile kendo mine no ndateka cia kuane no mbingi ni kana cabinet ile ngiyukite cabinet ile ngiyukite ni tutonya kuona amwe mana indino wa cabinet ye maitungo ni kule ekani kule Rasas na manzo will agree with me mundu ta Professor Kithure Kindiki edite so close to president including kuthiko mutetea egg ta lawyer mundu ade Duale aize kibila chake ta cha assistant minister na amua ibindero ya serikali ya nusu mkate ila yetwa coalition government as ya cha assistant minister nikaenda chiki na Uhuru na azo kibila cha leader of majority nikaenda chiki na Ruto nwa kwatia na yete kila kutia usenta mando asia MP wa Garissa Township nikaenda aserve katika ministry pia ndo bana aserve this government with a lot of zeal na nime ku deserve a second chance. Okay. Na be yangi me ku for good exactly. I agree with you. Yeah. Thank you. Bwana FM ni wewe kuzia the two politicians kumwe me kwetikana na kunge meoleana yulwa kitambiano na yu ni muno ne ndawo mara kwa ama ndo makuniwe ndo wewe kuzia chambe ni finance bill ni kwa atongo ima Kenya kwanza aingi ni me ku ni tekeloi makache no ebita twina numbers liwalo no ebita chago nondo chago niwe president avya yethaka netokingi nyama minister yuto nena cabinet dissolve watu wa Musalia Mudavadi ndo nene nawe ta ni kumaanisha president Ruto pressure niyo mwingi vile muno wasa hivi ayubaundu senator yazia kuna maybe anakunie neza but wo inda na atumia mwingange maluke bano kuliana nakyo unada dona kwazia hii no sio tika manondo umwe pendo ni mwe eta wandundu na yundundu the thaibwa matuma we mabwa atambia na be ubo monenga nawe wandundu batwika ndundu yaokie ya no ni laingi nienda mukandete yali ndangu ndete yali unga mukimana mbino cia na yu no ni mo yulukite beze la kwena ilambia yapo je i kumbe sino yetha asimbia no matu yati nenda kutabia muzumbi ebuyu ni muzumbi ebu no wezi uwo wawo ukakulia Kenya ingi makwea muzumbi lati yetwe nake ukumba umwingi muno ukakulia Kenya ingi makwe efa no kumba umwingi muno ateo nenda kutabia nesa muzumbi ni wona nisie kana ukumba ula woneka enago ndetha nago maundu ala megigite ciuma ile ni wona nitie methoni pyu kana ukumba ula witha nago ula woneka ata winaguo ona ndetha nago na nikyo kuigwa muikosu wia maluke ubangite wa keli wikuo nundu umizi zindu ilingi cio utiite kindu kimwe kita washita Ruto must zindu ilingi ni umizi muiko utiitwo na kindu kimwe niki no mamie kumbe ndungu ithero thitwe ka tukimanambia kumbe baba ibandu bembia ni matu kwa magone ra ndunduli no ndunduli kumbe toketwe ndu kumbe atuthiri yite imete ale kumbe ndunduli ndo ndira anambia kumbe amo ni matu matakima kindu moni unike pezi ndo abatele na izi agwo tekela muswada uzu ndakegeza hii no betangie masiezi make na munene wa polisi mwendi resign mwendi na yale skatoa pressure okay na munene wa polisi kuthi ni kindu kingi tu weta ati mundu yekulele nene zipa ukwa masiezi undu wambe muzumbe ne wona nisekana ona kuza kuwandu azunda atumea uwe mundu mundu wamweta akamwe ukondethese kuza kwa masiyesi aye ona pe amama towe mbunge ni wethi ya wasisia
yani na ibinda ya muthungululo mibinda ya muthungululo wazizia yani nimekita kuiwa ti aya wazizia record ya angimo no na pe bandu bene kule na kwa kwendezia enende ndiziona kana enende ndi mana kula cia muno basiyezi mabeto muno enende maina serious muno kindu ju nenda gutabyu enende kindu kila kwanza enende andu ala manaiwa mateo matanya muno ni ayumbe mambungela alama na ndaivunzwe alama na tineani na maina zo minana namo ni utenda gutabizia ba maina zo minana namo ayumbe alama na nene ubo wa muswada wa mbesa na mana twika andi maenda aba ya mumbela nene ona nimo enende mana nene ayo ruomo enende mana nene ya mundu mama siyesi muno na yu obailu ni kana muzumbi withie ni we kato kwenda kwendesia andu ame olalamika sia weka no ze itambia kupetanga masiyesi yonde yenda kutebya neza uwone kana kwa kwikata kwendesia enende nutonga kutha be enende unao lilondu manegwa ata mamumenete lakini zundi na nzia yoyoka unayatona kwikanekana withie ni wabikia enende maike kuwa maimo mena nenda kutebya kethe wa musumbi ndana ina masiyezi mengole nemwe ketha anaambie kuma alujata okiwa chiviye eba na chiviye ketha anaambie kuma alujata akazi ati yu kwanza kindu cha mbene nenda kwamba kuola cabinet yakwa yuke tu itheke bange yu ene bila manoni eya oze musumbi ne wambia kwanza atua elekeli bana na hiyo sababu hiyo idika muno ke siasa ukwiwa ngoto ukwiwa senator ayazi ndukwana ndo zuta we baza mundu we ne wese uwo ukwiwa mheshimiwa Malogo bayinena amatukwane nene ize ninga meta atongo nenda kumeta heshimiwa kameta atongo na thukumi kwanza muthukumi wa ndungania na muthukumi wa tari na thukumi ele tuna thukumi mandu na taito esu ni twamemandie ngilile na 10 na twenda ilike na twumye sindu mbingi zeta wa something force something authority twasisi twa service nikana ndo azu twambia mapendo akili sio yuko umheshimiwa kwasi wayu ni muthukumi ulo thukuma senate ukwasya ulo wake na muthukumi ulo uthukuma enende katika umbano wa county assembly sawa you okay you pe ndo kwasya ayo na ndipo ngwenda kwesela kwa kwethiwa mazie jala mana ti wea pe amwe mato na kusioka nenda kutapia ziwe ketha na ilangelo ita wa volovoti ilegela wana mote ikitila yako kutunga kuyuguzie Moses Kuria ona kuyumanda muvuria kutha nayi bona ateundu ndi magawo kulia mbona tinatiye akamande wa kindu wiwa nengwa eva mundavadi no kwetwa ghost work nenda mande muvuria na akanengwa zitwa ona ateundu niwezi aumea kweta mundu ukona aumea tameza otheze pressure nenda kutapizia pa aumea pressure methezia na ukakilazia okana kindu maka kimambie zitwa ipeke no makwati na nikwati na ni muthukumi wa ambu wa county nukuzo tueleze peke mungwati ikuwa mayeta anguka nayo niko ndo kutueleze chuchu ni jao ni hadi unaiwe yu na ndo kwa zaba ukezo kukilia uile nukuwe yangu tabizi bayo wa Kindiki nenda kutabia ukekeza buneza yu enda kuemanwa na enende ma Kenya tunga Kindiki we anaenda kutabia kitu ipalamene kome nona pene palamene le kome mene Kindiki bumbe kuuka makulia Kindiki ni muthuka nguku ikome yuka makulia aumea nune mume ya makulia Kindiki ni muthuku muno aya uka makulia nduale ni wa muthuku zaidi ni wazindiki nundu ira manenda kuthipa yake imani pala muzumbe wekala mundu la wedwale ni wona isi anajeshi mau mekambi mau kabale luni kwa niondo kukulia nona Kenya kama kwenda andazu na niendo kutapizia ba musumbe ndaneika none kindu nenda kwendesiana lakini kiinaye kwa na huyo la waile baada muzu kwetwa na niwi omama imwete zitwa zingewe bana mayo mwetu ni wiye baimweta na muchicha
Abaji ndiko nabo mimi zero. Niwe atina muchicha na kunje muchicha wewe. Ambia na muchicha wa minda wa health. Tuo ngoti ne kumbe no la madam. Yo ipe kindu kimwe enende. Pe kindu kimwe madam wazu pe kindu madam wazu wekete. Wasisi kumela wanandikile. Yani no wekete maundu. Me kwizila babe NSSF SHF au kethe linda mama ndiwe yani na kindu kyo kethe akita ni thitie nende ma Kenya ingi mo na muthono lawe yuko ketho wakatwika katika appointment list ni hebo nendo gotewe ninde musumbe wetha ambe yakuonana na nende yuko musumbe ni utapisia pa we me nayo undusu onakunie nduna ina uyula weyane okay nyeta FM na ile gothe na mwiye manda ndalo ukumya utiwe na andu 15 we yene kana niwambiye kwose tambia ya kuolangalama ya kuendesya utongo iwambi na kwiku withia ndetha umeite muno na enende ni maambia kuona ambiye kutambia ndete ngati kwela na ku wisonge kulengea kwangwenda kukulia ni kana kuvunzia cabinet ti wosunge wa mathina alatwina nendo gutabia usungio nithi kana kuvunzia cabinet kana kumantha Raila Odinga kana kumantha Kalonzo wa Musyoka sindu cio ndesi baza muno na usungio wa thina lokwendeka. Thank you. Sasa manzo tio umwana ni usu wa CSs ma minister pepe ndeto president wetu umenena na imetongelela kabina kuthikala kangeyo nene mwe Elgeyo Marakwet umonde na mwe Nyandarua ainena yulwa serikali kana cabinet the face of Kenya broad based na hiyo kulio yoka akili ni kwakwa hiyo cabinet ingetu utabwe yugite ekwetha na face of Kenya ni kumaanisha cabinet tatu nayo ine na face of Kenya kana president maanisha kabina kala wache kana yune kuosewa serikali ina kila mundu inclusive maanisha kabina kala kwache kana serikali yugite either na uthi wande yonde maanisha kana yune wa kana na chama cha UDA na nuko nyuba ando okuma chama cha UDA na kuma siamana ingi cionthe cia Kenya twacio ODM siama na siama na Wiper ona ayethete ni tunataka Kalonzo tei kwenda serikali no ona kwa bahati patike ndo na kimoto kwenda kindu kinyungite unenge wenengo jake ithete ndao zo bya serikali tikwenda kulika serikali nengo kono no kwikwatia na Raila no nabangire chumuno lakini okakinako no ni jensi anaumapo na kithukangie muno ilandu amethiiwe mekitwe imani ba kibalo ni jambuge jama wathe na nenda mashuma mawathe yone so ulwa kinduchu na andu amwe methwa natilange lungu makegwa makuniane na angi methwa ndama ndana ida ibendela makethwa akiletwe kibendela ida ibendela manogera zo maanda manone na alama na kuete Colgate ndawa uswaka mayo nundu manaithi ni ukita njenzini oi ukita atiangazi kwa hiyo bageta baadhi wa metho tiangazi ya jona ndiza kupigana manaye na mthemba mingi kwa hiyo mirende na kosa ni pau ya ndwasu na bora mno kwa ndo mama kwendu na isi andwana ndio kwa katika amande na kuonekana mno na bana kidinabe wala bana tuloka namo anuzi magweno tena kidinabe we MCA lakini apete asiate mana yu maudhu kwasu no mama unanga kidiki thina maudhu kwasu yani kuwa mundu mana pandu banda ni wikite makozo ka mtu wa iseli ni mtu wa kotine na mwana ndo asiba no iwa maingi muno kuma githurai yu kwa oni mande na usigwa maimane asu ndo alama to kwata ndo mo kulama ni mande na atiani amasise kada namwe na thuku muno mwe ugethe asu bengine mataketwa ndiene adaulilikeno ndungwa ila mundu wekite pena thina muno kumumana kwa usieko taisu ni thatitie mwene the site nundu andu ama na kwieke metu alama ya maazimio miongo 15 metu kani miongo ina nomwe lakini maro naenda mea ingange nundu kyange matana banamba umanyikana tauma ende na kumbua makuene taiti andu ana ni kwa tete yasi yange makuene to
pepe mwana ke ibinda maandamano mambe kana ka university kwa iwe mali kaenda taulika university kapeteta nensamuno nake mundu unge wauti andu kibubote avo mana yuta zita ambao mina njensi yaetie tu ambao mina kija ndo amoe mwana we kuitwa Rex wa masaku kumana kera tunathikia lawa kira baba ute wa nyumba yaku kinathi bobaya baba kwenda mutongo nandu mevo ngusi kila kindu chonthe no lo nathi kimwana ni wisiwe lo no ya Rex ni wisiwe naiza kwato no munde undu amwathie na asia aya kana nake akwe asia ambulance tuka na ave toko auwe sakukwa yu ungendusu wa polisi na i polisi sitiku kwatwa na itutwa wa kotini na nisisiwe njalo na asia onenga president ndekwenda kusikata mundu nundu kuma kwenda ngana ni kwali tenda na public inquiry mwene ndula waibaka weta kela woni mele na koti ya magistrate ikaamua sikatangania na mada kana ngania ya kana nake kwa ndundu ke njuke kilelyu onawabuda mawaziri onawekata ndundu kilelya andu manathikie siana sio nyamana gazu akalawa nione kwetoko ana kwete no ana kwa ke balwa ba masakunu no thukuma hotelumwe Yoba. Na asiade wena asiade ile sina disability na sina ku nono wewe kwetu ko kunsinira we yazekana ona cabinet ona yase obuyili ata chomba kamba ushoka mwambele ilioni na mwambele ilioni kwa Ruto mazigo naenda nukwenda kutuma andu megwo oshoba nini wamba kuandrezi kija ndwama na kwira mana kweniki no yanje mateka kwengi Ruto mwene iza kwa serikali wao izado maiko na kariba yala ingi kanzala kana na tululi to kuwe mekitha Mombasa ati tishwa no kwao andu amombe pandu wa riba yala tedi yemekitwa katika kware na wengine tikuza kuona ngiri bayala yupa umuzimuri mubaluku piu kinora gepata piu nithayo na ndakame bya kweticha mana kiyecha seima masiana isu kienda dangine tune kwangai na ndundu weza kwendwa na favor of God no weza kwendwa na favor of man uwaita mundu mana wali na uvenia ndhimu no onaganga yale da utani janagu okay thank you Mheshimiwa Ruto tala ndunduli kuna wewe wa mana Mheshimiwa Maluki tuobo yulo wa cabinet inclusive yani na broad based inone kumaanisha kana ba none president Ruto asia nibakuta bena leaders from across the political divide ekuni kumaanisha kana ne tutona kuona maybe amwe mumete ngale wenge azimio ndene wa cabinet ni kumaanisha ile na hivyo president chama FM weti yesa kuwa ndaye na uwe muno kumesa kuwa na yeye na face ya Kenya otondo kuna weta wa na azimio binda ingi kana serikali la hivyo ne ya shares ne ya ndo amwe deputy president baby ndo anenda kindo cha mudembozo ne ya ndo amwe ni kumaanisha president ne ndo ubingu yemero ona kweli serikali yakwa ndo ne na mbangite yeno thi wa Kenya na hicho kitumi ki kana maundu moke lilo bano ni amwika ama andaba na makoniwe na no nginya ne se obi serikali ingi kana se ngwenda kuti kila president ukwasi cha kusobya serikali no kiwanzi face of Kenya nasie statement isu ya deputy president wa mineni a serikali ni ya shareholders aniwo kila kitu miathi Mount Kenya asia katika serikali twaetie 47% hizo ni lashares unene asia katika serikali ya Kenya kwanza anduma Mount Kenya alaja Mount Kenya Mount Kenya mena 47% lakini mama akuni Ruto 87%. Hizi tunene ngudia Ruto 87% manje the other percentage nayo ndiye kwa Raila Odinga. Lakini in terms of now the total votes against kila maetie mio mita 47. Oh yeah.
no kwatia so ajabu tuweza kuma from this government ende yitu yes lekali ni yitu lakini nasie you asisia tunaenda representatives from all parts of the country tunatumia la yetawa laja ila tunatumia provinces ila zero provinces kila province yeye na representative. That's why kukuitolwa Eastern tuina Dr. Alfred Mutua na Penda Malonza ta ministers, full ministers. Nyanza kwa Raila tuina CS Eliud Owalo, that is Luo Nyanza and Kisii CS Machogu. But na zemisa kila president wa make katika appointment ya cabinet yake anengie over 90% ana siasa. That is the only mistake wa make na ke ana siasa maana hapa luki. Yes. Akitaka kuita ku reward allies make. Katika cabinet ukite you will not be shocked nunu kusobia kuona mundu ta kioko kilukumi yetu ikite that general mundu that was really kwa illa ku reward professionalism na mundu rona ku deliver. You can go for anyone. Lakini that wenda ku maintain status quo aga replace ya mwanasiasa na mwanasiasa which might be wrong na hivi ito moteria. But then ala okwenda ku get rid of them. Amara look here gentlemen and ladies, nina mnengi opportunity ya ku prove your worth katika my cabinet. Na for the last 19 months mu prove otherwise. Ona muga digwanda mukambia umbwa mwele kwira mujona nyameriti yenu kula kwira ya na President Ruto ende na usisia re-election plan. That's why hii cabinet yake kwa kwira a surprise to many and he might not even consult anyone. No he may consult even ona Gachagua, ona Raila, ona Kalonzo. Jizi Kalonzo mbona hata consult waniki Ide ikwenda mwe consult ya bandu ade ikwenda hata consult ya bide ya mheshimiwa wakule webulegedo kulegera pressure hiyo kana hiyo pressure kwa kila mundu including Raila. That's why but pressure lakini pressure kwa kila mundu. That's why Raila isie tuenda kuika consultation and dialogue na joko ninaona katika post ya katika Facebook azia no kwamba ni na azuna ma emergency meze mekwenda kawezi kwenda sia consultation na umonde wale ayengeza no doubt iyo ninati mathiko mei Kakamega brother wa Paranya wa Paranya endo maguze ngaliko ya. But then urege ndo kimwe pati serikali itaizo kama na kuyumba ona yamwe kuko huyo no ya Ruto is not a new thing. Ni kawaida ndio jambo ku happen katika any government. No sinike unaanzia katika undu kura sinosiwe Ruto ena no akwaze 50+1 lakini Raila amwati too closely. That is to mean ndio za kuisha we andwa mbewa 48% Kenya on the marna support ya no gambia ku mike no kuno nginyoma ni umathengese yeah no grimina ni actually mini yes Gen Z masia they are leaderless nasinzia mrembozu nake Sifuna na matafisiali Raila na azia yenena kwa niaba ya Gen Z lakini ni shareholders katika this country nundu momena party leader weta wa Raila Odinga. Yes. Na ni correct kind senator wetie sometimes watu chambia asia Professor Kindiki anaisie we ngamana mwenenzi nenda kwa zale ano statement ile iliyomia these clips nizia ila mumazwe umazona deputy speaker ebina ya the previous regime lakini yuzi ambie ku service yoyu nigenda mambe with the mawip
emotions from the public. Mundu neza ona anenete umundi katika media no umwe Moses Kuria. Ndineza ona any other leader unane na maneki unena mitandao ni kwa president muvea nini. Lakini mweneza ona anything again. Kila mundu kila mundu agete kukilia. Mundu ndezi fiti yake dia na silence imwe ya silence imwe ya then the more get basically where you start ona maybe ona mena thika nizane. Wewe no thika no kama na mami de makambi wewe comment na gundu kwenda ku comment jenzima na mabatie kanisa occupy churches ubana FM ndithika na kola ile kana maybe we mwana siasa wa mwana kukana CS tiyo mwana no so wa face of Kenya kuri bobe na ikulele nene na niungwe ndo mana kumba kwa kutamataalamu cabinet isibeti yene na face of Kenya na kingi kendo weto ni mheshimiwa baya maluki muthukumio ya wandu ma kwa mutonga yulwa atetiano alama naibo yu pepe andu mwaweta mwena senator manza bapia pe andu ma sacrifice eta duale neto asia no asindeke bela yani andu ala muno ma mutetheise kwitia bela kebela kecha president na asinda na mari ward ta cabinet nipatonye kuthabe muisio ndene wa election yukite kwa president William Ruto na etherwa andu aya muno ma mukwatie mbao ndera imatunga ndene wa cabinet nenda muzungu ya straight nega nati yondu ya mbizi undu ambe pe meizi menene muno muzumbi okweta ozewe na zindu maundu amo ndo kona kwete kweka undu ambe masiye siazu athukumyazu man mathukumana musumbe no ni masiyes ana athukumimana maumete kundu kwea na yuneba we kana wetele kulo ya kwe quality kana manai uthio wa mbi the uzuzo wa kwa nithi kwa twa sisia uthio wa mbi kila kita wa geography undu unai ku and the wili twa coast twa northeastern twa western twa Luonyanza twa central twa Rift Valley nienda ukutapia manai unai kanu you ukasizya kwanza Yesu uketa mundu uteze Kenya ukamwia hii maziyezi maitu masakwetu kwanza eno ba momita ba na undu yuma naza kwetu akuya Yesu uzuni wo uthio wambi akuya uzuni wo uthio wambi okay na wo uthio wambi kwithiwa amatungie musi nenda gutabiza bana wambiye kuzeubia umaitha na kulama umete uzuni undu wabe ni wambiye uzeubia umaitha na kulama umete aya ila ukwezo wanga umatunga ni laisi kwambia kuzeobya umaitha na enembe alange ma Kenya aya ale kumatunga ni laisi kwetha aizeobya umaitha na ndoma na ndukulamba azimumite katikati wa ibia na bandu bomu kwetha mundu kwetha katikati wa ibia na bandu bomu between a rock and a very hard place you aungamelite ba na katika kumando sungio undu niu nenda urebia neza Erastus nyeta FM nye onani urebia bani kandi ningo na muzumbi make mistake inge na ni urebia ba kibindi ni ke life aka make mistake inge na nenda urebia kitu mistake izo yeba ndo urebia kitu inaenda kwa pa katika appointment niweze yu au malukilia nende ma Kenya yinenda kuwete nenda seo nienda ukutapia pai mundu museo onera Yesu nakulirwo mwalimu museo nenda undebye naile kwekara none usumbe wetu ane ye mwana geosu kana pai mu museo onanyoko na yinginete kuumbe ndi museo ola museo no mwe yondo azu aseo ukutapa omonde weendea asiabo wewe akwate wafanyi kazi azuti wete ababa jikazi hapo yawe okay wanapuba ambaye kutukite kutukite ndiko mweta kutabia nienda ukutabia musumbi alia kosa procedure ya mboya alia kosa mutalatala wa mboya very serious ni lazima make mistake ni lazima niki nundu ila okwetha imanda athukumimandu etha imamanda amasiaite na metho na kweti kiyukuiwa muthukumi uwandu umete kwa mutonga ayutabia kana etha asiaiti gilile na miongoli na monza kana agetha yenda usakuengi
ni ila ukwetha asia iti onduzu nenda gutabizia ba nebo ukethwa atona kuthi ute na nzia namba ya keli muzumbe akwete kuita ula utonekere ni ndagitali ene ungi na ge itongi nenda gutabia ula wonekere ni ndagitali ni weba no ula muzumbe kuita ni weba Okay. na therefore ula muzumbe ile kwetha ita ni mo ni muzumbe asia enda kuthi aete serikali kila mundu Yeah. yani ukulia ati Erastus na panelists wenzangu ya ugo andu ma Kenya thina woni wosu andu ma Kenya mumeasia ila timethugize mainena mumeasia serikali lati nayo ndino thi wambi nundu muthugumi wa andu ma makuweni katika ofisi wa senators siumete county cionthe cia Kenya kumbe thina wa munanyigo wa andu thi yonthe aye aya uka nyumbani ya National Assembly bunge la ya Yumbe maumete ilioni sio Yumbe cionthe maana bakubya atatu kupa ina thina wa kunya ichando kwa thina nimo wozuku wa muzumbe ya sia tenda kumanda serikali na cabinet the north one o thina ni wozu nenda thina ti wozu akwete kuita kindu kingi kindu kila chonekeiya sibitali ula ukunie exiremo wau na jana ngana results ticho muzumbe kwete kuita na nenda kutabia ula thino waite no la muzumbe kwete kuita ndika noma thisitilisi kipatoka thino iwaite kindu kimwe muzumbe ukunena ndeto na enenthi mailia kuzikia ndiwe Mayaze no bongo ndiwe wete uzu peke yake na kuyo no yemwe yevila ukathi asakwe mundu ungi o enenthi makamwikia ikuyo ni yetu na neto kutegya muzumbe ketha ataimake mema tunesa metha mamotabiti ati we okwatie kuito we ulotonekete ni ndagita ola wakuwise lakini mundu unda waito wauzu na waite mundu ulota waite nendo kutabia ni muthi na ni musongana mundu zino utona kweza kusite wano mundu uyu eazia enda cabinet inothi wambi no eze azi uniki azi undu no kuniyera ila simwe yosa ame we nenda ndiye ndo ndethesio lakini thina wambi ti wosu thina wambi ni kana ikundi cie kibabukanyo si you kikundi kila kitondi yokunena kita Gen Z na no jecho kina maundu atu kuona honde nenda kutabia maikuiki ya kila muzumbe kumutabia na nenda kuulia ngoingi makulia waniweke ya kila muzumbe mutabasi waniweke ya kila muzumbe wezani muno katika andu 10 andu alamia kwa mena ni maiki ya kila muzumbe mutabasi wethianele katika andu 10 na mama thiki ya no wala tinda wona muzumbe wa ilo mandondo kuita ba Kenya ti kwithwa ndai na cabinet thina nthio nthe ti kwithwa Yumbe maipo ma nthio nthe ikundi makula cia ni nweze weneweze Gen Z maezo likaba mbunge nikala makula cia mo Ayumbe manae ndiye bala pe muzumbe kwikata efa meno tothi wa unena ni cia yulwa bili yo ya mbesa no manae ndiye bala pe muzumbe makekera na kundu au undula munene na enenthi mena thina na wonekana maikuikie ndeto ila muzumbe wo ukumatabia na yuwe ola wa muzumbe ile kwetha itegie katikati wa yu na ola kwetha imanda cabinet ni amande undu enenthi mekwambia kumwikia na ola kwetandu mateo mwikia nendo kutabia onakazia ni na CS wito wa mulaika Kabulieli na ngwito wa mulaika Michael nendo kutabia neza efa enenthi maika kama imwikia ona maika iki yageloga banene. Thank you. Na ndi nigenda nuke kwa kuseneta mwendo busese ni thina kilungu che kumbea siasa akaethani ndo atonyelela twena atongo yetu na senator wa county ya Makueni Dani Maanzo twena mutaalamu wetu bwana Fred Mbatha FM ndi tena MCA wa ward ya Kithimola kwa Mutonga uloni mheshimiwa Paul Maluki ndi twevai kumbeni twende na kuthia na maundu na kuwe musese ni ngotabise kana ngwitha ndio sama wondi maku kwa witi na wadatika ziteba sana ngwitha ndio sa mawoni kwesela Facebook Mutongo TV kwesela page ya Mutongo FM na page ya Erastus Kithukuanzo Mosemba kuko ndeno kwenda twi live ndeno wa mitandao wa Facebook kondo kuko nde kwe kotatu no kwenda twi live kana imo kwa imwe ti otomani waku ni kwa kusoma ili zetu kenda imitano namba otomani mukuve namba ya simu
ni ziva ukioni na indi YouTube ni Mutongo TV Stock FM official and by YouTube na Facebook ala mwe live ninaona mwe ingi mwana ala mwende na kutia mautumani menyu nenu ukitoa masoma kuwiti na wadatika siadi muno 15 nenu ukire Senator otwende peki ndo kiumelile kikitwa National Dialogue oneni wande konena ni na ila presa weta itina wako ikiwa sahihi kwa finance bill ya not finance bill the IBC amendment bill ya Tweka Act kana Tweka mweo via KICC wewe tukisema Mheshimiwa Kalonzo thene wa chathikiu ni waneni oneni waiki bathokanya muno na atongo yangi na maumala baunza Mheshimiwa Kalonzo ndevu wewe ya indi kumaanisha nda kwa tamba kila kianene wa abanza na nibo Mheshimiwa Raila wa yumelile na kuasekana the way forward na kuthenekea crisis ila siko national dialogue is the way to go na buni wo Mheshimiwa Raila waambeise thena na nduma Gen Z buni wo mbakaya za kuithindro mbakao monde no zio kiengia pendoka yi ekulewa kwa yokete national dialogue ekuetekana etwa iwe niyo etonya kwitha niyo etonya kuita thena na twena gwotondo kwa bana FM weta president embe na kuita kindu kila Kenya tawaite national dialogue niyo kwitha etonya kuita mathina ma Kenya na wethukisia Gen Z measete ya leaderless na national dialogue president no kusuggest president representative ma youth baka represent wanu na measete leaderless na indi dialogue no tuwita dialogue bingi Mheshimiwa Kalonzo no tafsiri Raila sanzo unatoka twice dialogues 100 times haiki ndo kesa kumela nenda kwazia andoma Gen Z ila meki ya womba no simune momba na andu gili maana monza yani umba no na ndo gili maana monza nimeanene aina kuma yapi Ene mega aingi lakini na neni noma ananga ni mundu niki wa Gen Z nina keyo na kuumbitini manone umba no mwindwa we munene muno wa Gen Z umba neto yana ndo la mendwa mati ya umba no tikila mundu za unena lakini ando la mendwa mati ya umba no ndakwa ni realize na ala mendwa mati ne gilima na monza pati mwana siasa kumela ndio okay wiki ya umba no weno ona umba no la munene wa kwabithia musumbe wendo awe ona bibi kaangiliana si adhimu no kuzo sia Kasarani ni ngili miongo thandatu kwa huyu andwa na ni matani tamuno na meza ni tuyanene kwa hiyo muno nene kweunge na ona mundu aweta kindu kitecho ai correct wa ni ma professionals ala menamo akewa UK utabenduete katiba keyithwa umona azia women rep vyo ndozi nuke baba uno tuanda referendum tikila abuadala kwa sisi kuna revolution meza bila yeketwe andwayu manjenesi mena miaka 18 magandikite kula maandikite manyiba milioni 15 ezo ni statement onaza takalela yevo inandata su na ito tu inandata yuko andu milioni 15 onane kuweta muzumbe wo na Gen Z sio mbe ikaunga maibela ila inaunga metwe na yumbe na Gen Z ni sasa mwa wana na wakani wote na kwa call njema kwenda IBC ndio hivyo mara na kuomba Masai ayumbe maganduka na kwa Gen Z taunuma mere yalo kaka yabikangete otango laendera kekao andala menda mano wa mbunga tena dedicate mbunge onambe wa yera maino dhatu lakini moyo ndo mano ye mere yalo mamba yalo naende imandika mawya na lange naamba na mara bibi mbunge kithio gelungu ke kwanza mara bibi gelungu kelake kalami ningona eveti ya maminisa mekwenda kuwetwe Gen Z izo mbunge ndiko na jemba izemba city yala yuko obebikiwa bano yani mabikie tandu ngilima anelu yani na polisi yaketia usemba ya matia na wale kana wale siana siami siana siandu mami siendene siana sia au mapolisia sio mbele
unatanyezera kana uondete kwa izazi na kwa kagura ndende maandamano ona zera zitu zio ndeni zikatika njenzi na zio ndani kwa tao bo sia university sio mbe ukaenda me university me na zini twathi maandamano ba imundu tiwetina moka monde yupo anijora onye musumbe mamwe ataka komana na kuwa kana ati mama kana the people can defeat the army and on the army niki mundu army no lando na wami ni usia kwembe bakane kuikandikandu tikukakugita nando ba kunenania uyu wa unanania batingwa lakini unanania nando maingi ulonwa ndo unanania nandike potandano wa jenisi patu unanania aratia anena namo ona tata abali ko ba umange wa wethe au mange to umange la mbugu muno yuko uke ndikeja jenisi memamba zaumbe meza memamba ugo haki thino no wa Kenya ni corruption kuandika kana ami kakula kwa mani nene tena mama kambia hii tuthi yati kwandu ba tukwe mana kana bandu ba tuyite eka tukwe tze kondo kwa umetayari kukwa na ambazo memba bikito buni chao muno no wasomi wa kala chai ko chatewa amina university ya Mandawe wa koti wangala makambu maingi mara bungira madha makenda la banaandika ando nyo nawe ndo ulikami wetu ngilima na leto wetu mulitaka mulunda kala katiele na munangani ile mbesa ula mundu atelea koswa nani musomu aya endo ni polisi otago endo ni prison otago endo yule ndwaye kutima kambuni maina kabita kwambia biashara kutima ndo maande kwa serikali kumelika nibina yumundu kwa mutiela bana nuko na muzee atewena kala mwema tina unione mbua kuwa okay fertilizer ni ukiye faki na mundu lo ati faki fertilizer mbunge ni yaja mundu ni mudhura pamba yuno zati mabika mwe no fertilizer sisa tolomba kulo kutuneke to fertilizer to inezia na kangulu utu kainuka nini yu andwa super vene to yu ndo makafika fu yu na biketa mozo makasi ai nya kaini ngapwe bandu bane yite mo mukende mwede ne ditie kani ngapwe ndiye kondo na genda nya kwana ndo latu siane gwe meona ndi kaba jupa biketa bo yu anda gene ndalo kwa kwa kunena mundu wa muthembo thank you na kama mundu akwati bati kana ngesa resign na ya Ruto just resign na ringati waku okay kura iko noenge. Thank you Senator. Mheshimiwa, tuibu kwa national dialogue. Senator sema bai unaenda nyaweza kwenda yo amana. Unaenda nya wailo twai wata ketha ni wailo twai wabo wailo kithabo na ni wo songio ni wo kweso kuita maundu atu inamo. Unaenda nya one day on the manjenzi atongo yala mevo ma opposition yala me serikali ni. Kana menasi unaenda nya nyo nala na vya wipe pega ino naandika group ingi mameta au ndungi mameta official bla bla na nyinazia na lea meet na Kalonzo ina golden opportunity 20 immediately after Adsheka unaanzia 2018 naanzia haile kutake position tawe utuongeze opposition acha lumusala anarangie kidogo tawe utuongeze opposition nika nawe ile mundu acha opposition niyo ile ya alternative government na opposition ile ya effective si ile ya na shadow cabinet fine president atangaza cabinet yake na opposition itangaza cabinet yo ukivya hii ila mungu unenga ne press idhani ndio ilo kunenga ne kwanza anaweka Kalonzo kunenga ne minister of finance ameka blanda unoa serikali unoa nogila no advisor na mena good advisors machazi ukivya ni vitu hivyo twivya tweka ila watu kiwai ila tu critique tuka provide a solution twikagite kwita make or baseless comments nikenda with twende na whip emotions sia NND kuna yeye against BBI okay ani wonie nundu ila memye maitex charge na side na mama wate Raila Ruto no atekie where they are a play opposition within the government
na run with that idea mala maingi serikali kura zione zioleka ona nundu no yutu inena even mumbunge wikibelani during election no we there na mo we maingi be wa mundu ngi new entrant nundu na zimlo wa thete andu ana asianisia kuna ke mundu no mozina nake akazi anga nyaro athite kinana kinaikwa tukite bakwa unena ni yes that's no that is something I'm trying to say ila kwa so bizwe hii kwitwa national dialogue nandiko atwaibano nanye nazia izune waste of time and resources nunu zinlazi ya recommend zionthe tege no tunene ana IBC yo izogwe onogeza baine na nandiko report nundu IBC commissioner say marriage ni mari zai ni yange mari taya IBC yo no izobizwe ajali president ya ambiye constitution before you like to get your kina rwabika ino ya dialogue yongo gete bano ni nandiko tu no BBA to ka nandiko to gete kindu ko Gen Z convert dialogue it is another total waste of time young people la mana ni manenga ni their proposals na be la ma propose ya na be pronouncement president now wetie wabika miaka 60 na katika public service automatically baya na extension ya anything uko na kwina Andres Mbinge nundu unemployment rate in this country is very high sawa na wewe mnamdenga kama ndo namdenga ngetekanya I don't know alimu ma TSC maeneo resign kuno maili America na kuya nundu itina wa covid ila ya effect you effect ni mwe umefeel huyu ni understaffed ni makwenda staff kuma ko na mundu akikombea muzalongo wara bano ona mundu kudukuma America kudambia roto zozoto ko nukwara muzalo angilimbe wa miongo ile pade na akira iko angili miongo 5 mwezi wa thela akira yu kama kalamba siku na oka kunwa makona ni songo so what I'm trying to say ni this dialogue and with Ramanzo it is of no help to us as a country na we Asia ila tu kuthi kuweka that conversation munena nizi chao lakini ona na challenge young people ni marabiale the best way kumya president already ni mweruke iwe na we ururo na kutindia gendo muno ukazombola na ikazi ya meaning na ndo imaget used no yeah you ndo maget used okay you a good dancer knows when to exit we tia music rambiro bungeria ndugeze kumakaidela nikana wizedi nao makali makambe kwikara mambo ku retreat kidogo mambo kona kazi ndimo present ya sina maana na president una akano newi I'm sure nitukuona or measures zikuteka wa serikali okay but yo all the demands is actualized on between now and 2027 thank you FM nenda kwazia ti yulwa kana pe bata wa kana dialogue na muzumbi pege ndukemo muzumbi ukunena cha kana na kana wazio undu wikia kwa maziezi ndamambe inuka ukazie yu pege ndukia akilini kwake na nekeili ati nitokwenda yani mwambe yobwa ata mwe wandi yuka musisia akwete kwisiria akilini yake kindu kibwa ata mwambe yomwe wandi kindu kibwa ata mwambe yomwe ura bandu atiete nziana yuenda mwambe yomwe ingi wandi na ni uwe muno kwithiwa titonda kwikaranthe na tikazi nete kwenda mwambe yomwe wandi indi nenda kuota byenzelo otumete yo ndezi kitekana ndiendete undu baile kwa bandete yuwe ezile mwambe yomwe wandi ni kwete tinga muteti unge yuwe kuiwa muthukumi wa andu wakwa mutonga yueta kana mwambe yomwe yuwe azia muzumbi ekozela wekete kana bala watite nzia nikwetha anengete ateti where was yes you endo mando sungio atetini elokuwa inena yoloa etinga indi nenda kuutapia Erastus na education na asiaisa maitu tenda mwambe omwe wande ya Kenya unduta ile kweka within second 30
na tetha temini anya na umalo kondo ni usu tenda mwambe omwe wa the Erastus mwambe omwe mwambe omwe weva ite ambe ya kwikata na wakati kaambe ya kwika undu either titaneka kana tikaeka kwika undu tineka na wone mo nenda kuonenga zindu ile ona kauni itatu lakini nenda kuonenga ile sina thina muno kindu kimwe kina thina atetia maitu meta wa aheshimiwa atetia la maitu meta wa aheshimiwa na nicho kwa Gen Z munango ina thina na aheshimiwa na hiyo na mozumbi ni mheshimiwa hiyo na thina na mheshimiwa na ina thina na aheshimiwa hiyo thina uzumelete ba nenda kuotea thina uzubala umelete nicho kwa watu ineno kethia andu aingi mayuma na thina uzubala lakini no ni manenge wa idea hiyo thina uzuwe peke ndu kimwe aheshimiwa meki yune ndo meto undu temeta ayo ekathu kumima enende aheshimiwa nimeye enende ma Kenya na mamonia kana nimo maile kwikwatwa na nimo uzunge wa mathina mo uzunge wo tingai na aheshimiwa na yuko kakulia mheshimiwa na mwingi mheshimiwa mazonda tu MP senator ukamkulia kundukula ukulawa yani ethe mweni wanda ya chathini kuitaleka kuingebi muziniki undu wambe mo ilame kumekuitia utongoi mathana unu memine enende thina yogwembe nondu methe nemo wikwati wa enende nendo kutabia neza kile binda wa mina kweko uu na waazia mwenende ninye waile kwikwatia ninye ngakume cia thina waku witha wathi ute na uneni wa Isaia 43 muso wa 11 nundu ngai mwene yazia nye nonye ndona kukobosia mathina ni alawi namo na ke mheshimiwa yuka yazia ninye nenge ikula na nga mwobosia mathina ni alamugetha namo iyo thani tikwenda ndinzao undu wambe ndinzao ni ndinzau aheshimiwa mate kuona tamo mate onaonenga enende uzunga na zola mena uzunu ndwambe mekona tamongai asante na undu wake na mwa enende ivi na itu iviyu nitapendukie tambia kuona aheshimiwa ano nimo uzungi wake na witu niwezi kwangelekani yu ukewa tii kanisani bana kana ukewa kanisani bana mheshimiwa wako kama thina fulani yani niwona yani musisimo kote wa kawaida niwona yani ndimokite pa umoga kuona mheshimiwa na ngakoma na yu ona mheshimiwa I like nyene ndakara kitia maanzo muno nundu yani ni wisi kwinivya piu na nendo kutapia koma na uko na ene ndiba yima mona ozaingi tuma ila tu maluka delegate obi no na mai mugethia no kethia pe ene ndima ba mayona ni wailo manengo ki yuka ukamakule yokindu bimwe ba mwendo neo ni mheshimiwa kimi chaki niki meke kana we kwatyo wo ni mheshimiwa tingai hizi nusu anata siduzile nendo kutapia Erastus na ati maitu na thukiza maitu kindu kila twendo soti ba Kenya kithati tiengai nikana aheshimiwa ni matwikie ngai na mo enende ni mama bangie ni mongai na ngai kalaba yote eni ukulia wala kuwa athi wala kwinwa ibinde ya campaign uikulia nu ula utona unenga na usungio kwa mathina maimwana no usungio anenga na ulier asela no kuya kindu na maundu mayati yani hapo nendo kutapia ngai ile ogute ayaza mweza news niwe inosunge wen na mimi usunge peka wa Erastus ngana malu yinga yoka no ndozu wonde wende nuzu weka na nandwe oka akatuma beba wake uandikitwe ubwani bilungu cyanda tumazo akana akamuya nenda uthipa wa nduni asu yo ndo asu mekwe jazu yangi nazo yange menda matwike ngaizyo nenda uthi uwete kithoko pa wote kithoko kingi muno yugulia Erastus ni wene kithoko uruno ni kithoko mbuke nani wene kithoko bagende yu nenda kutega bebo la uandikitwe ubwani bilungu cyanda tumazo akana ni wote ina gwe ba Kenya wati tiwete kithoko anyo anduni asu nani uzundu beka nika nanu maluke nienda kutapizia ba Erastus timo teti
ukatumia thina niusu ya utabizia banzizie neza muzumbe no ogelaje moko mboyani na agete kanisa bitu kwize neza serious na kanisa ikamutwa akazarani bitu kwize neza ngo process ikamutwa akazarani tabarwa wabithiwe na kathia kewa pa ya mubila ukineawa uyambiwa tiu tuliendu bau na ndukatulile mugeka mawa maku makwatende ba mudanga nika namuye ya kuona oyukile moko yolo na mapasta ndema Kenya alama weta ngai mayilingi la musumbe na nende ma Kenya mayusu wakazarani na TV wa TV na media sio ndete sia hizi na teukile wasya tazi ngai kuweke nundu ithie tambe nditaikio kwe kwatia tambe okwatia heshimeo na mwa heshimeo mayasi ngai tuweke nundu na itu nitosia mwana la wako na wene wese undu mulaika omono wa andu za mweli wa kele kilukuja mangole ne nundu neki tutabie ana akili apenduka uwo waita kandu ngilime ongo monza yu apenduka ongelangi asiise Jerusalem aende na kuwandu mwe yetu ni asisa nundu no wa mutumete amwe ungamilia pau ndukape tukekwe azune meana nenda ukutapia yubalati peba usu wa kumya Mungu no ukanawe ninga imwene akawea ungamilia pau ndisu undu yaite Mungu balevi kiti wana uko na erasitazi na David yake to makosa azu asante ni wewe yake makosa ana Ruto wewe kubicha mudembosu na erasitazi no uko na ene ndema Kenya yani maziwa andu ala mwe protestiani malikile mbungeni ukethera mwita mwe mingi muno aya ndeme na moyo ona maitani ni kweva kuta Mungu wa Mungu opita nendo kutapia pepo suwa Mungu wa kwanza Mungu wandike tokuani kuja ndoro muswakana na ba kwa wingi na ne utapia ta leo nenda na mwiya inesa amukanye newe kwa hiyo ngio tu amukanye thank you na noto no twanangia ndi ndi akakanwa mwana tambe yande wewe na procedure kwambia yande kwanza anza ni Yesu eve mnyendi kuelewa katika ngawisi ya kusio ndhe waweta ni kanona tukatoise onena ni hata ta Kenya unatoka nena ni hata hivi tutesite kweka kiwa weta kumwethiwe ya mweyai tuizo kwa tosungyo tika kwa bandi mubaka ni lazima musumbe atuliendu na mau atuliendu ndhe na mau na yukile moko ende ngewaya ai ndio na Raila mambi ya kunegotiate onekule kuna lama nambi onena no Raila nugo Raila yetekela aseme ule akwaja nasibi kama mama yazi aibendoka yuko ukikuya titati yenzi Yesu yatwekiwe amwe yes tikalatenzi thank you aya na inde timu ya muno atongo imwe gatu we nende na omeanzi ata nende muziaisia nini kwa thete kana ngwetha ndi sisia amwe mama otumani maku kwisila mitandao ni itu ya mikomo kanile Facebook ni Mutongo TV tu live ndeni wa Facebook na ndeni wa page tu ya Mutongo FM na page ya kwenye rasa sikitho kwanza mo twati ndeni wa page sio ndhe and I like page na we to follow maundu metha mokite sawa sawa. YouTube ni Mutongo TV Stock FM official na ili tetu kende butano namba otumani makuve namba ya simu nizipo ukione kwaku ni noti monza kenda nyanya monza noti thandatu 0799870066 hizo na soma nondo kwa alama radio maende na kusia yise kwa ndo ma radio mwika kona simu namba ni lamu kuna kuya radio ni kuna hii namba isu na musomea yuni enda kuambia na Facebook nuke kwa ili tetu kende mwitano na nguka YouTube na ngosa simu kwa umo otomadi menyu nengo tatu ndo netonya wese hivi ya ni na movie kia tuambie na Steven Mutinda ya siarasa singelezea tuangu ya suu na we matavia maandamano me kuonginya president ayuzuru usuye ngatakosea Nairobi ni wavaa Nairobi ni tukisi ya David Kivou Vundi Steve ya mimi sina furaha hata kidogo juu Ruto amezoea wa Kenya sana Mbugei damu ya watu si ya kuku serikali inajua hao Gen Z vile walikufa so hata mimi wakinitafuta wakamu mimi nisha kufa wanizike but people's power is greater than people in power na ndio sio neno na watu mwingi mno ndio sio ndio alama watawane seneta kana ni mahite we kwacho kabisa aini tikwache mondo emekwa ila tukakwengo mondo emekwa ila vinyane wayo John Wambua ngulelie mheshimiwa Mr. Manzo kana mayona undulelo wa malu kia vile imetengenezwa vile inaweza tengenezwa
Cyrus Mukutia sia kuma kiseria ni twenzeni Rastas ni Cyrus asanti Jacob Modheni walawasia muahid zanimaende na kuzeze na kendozi wake wetu Elizabeth kiwandu chake naindi uliza maanzo kama Raila amekubali mambo ya dialogue na Raila omonde na wazendeko na ngawasi ya dialogue David Kivou Samson Musyoka ni kwatika na mwati ndane saa twatna na saa hivi ngala kwa islia bezi musimunene wa Kenya ilovi tuyevamwe kumbeni Charles Kiilo vathi kama konge ni kumbeni kabisa Zioka situzia geliane mawe mutito andai watch ne Mutongo TV is loud and clear asanti Kevo Katani nzala ya setu yamwa asanti mesha kuambua wanakwani ngwenda Biblia imwe haya ndika list wanda mesha kuambua enda page ni ya kwa oyu ndo me enda inbox page ya kwa Rastas kidogo kwanza moenda nenyenga lekwezu nakasi wakasi haya ni atie kivinde ni oba ilovi isli woni wako nikana mutua ana anenge Kalonzo ndaiya na kawaya evange kwenuka Ruto thina wake no kwikia ma minister ana siasa kwa asa kwe but ti ana siasa na ke mundu no witwa Samson Musyoka ni wasi wakaje Ruto ona avuta ma minister na maundu maingi mevata na matonya kutedia enende na kuseuvya economy yitu matialite. Okay, Eric January Mutinda Ruto kidhimi chake aima kuililia no ne kikio mweke yani kwitha ministers no navutie na meona majenzi na mena wo kwa uneona Tuesday tikusio ni kana avenane we pauma ne ba kikamba ki ona kikamba ki kwema nese kevina kukiandika kuone na saingi kwetha kwela isi kana kukiandika kevina wana chama pandeke kizungu na Kiswahili kana kikoyo ghost waka na David kuchasiki mwa kwa tiaten John Mutuku vesa kwetha na vija muno Ruto kusioka kevela ni 2027 kulingana na kwa muthama aneni enesa kana momba ne mbelelo wayema batesi ama kana kunenea no waile kutongosia va momba ni kula sia mukamba ndongene imwe Ruto no kwatiwe ninzeve no nie seneta kiyo avyo vamo no majikoni mama na inyawa oparanya paune vonzia ngeleze manzo na bwana FM no na imea mevo paikoma vaikukoma bakato susu semesa kwa chondoni nita wa John Mutuku AIC Masimbani pastor kuito nini tuwita asante muno Rastas kuna uwezekano Ruto alilipa CS pesa za hiyo miaka walikuwa wamebakisha then acheze na akili zetu juu ukweli wa Mungu aye Vundi Steve yaje maybe andaze makwenda na gwebo kana nema yevetwe chalo amaseke tusonge temunga lekosia matinyanya amaseke tuichambe uchambete haya kiambete na akazi wakakase mambo bado bwana Rastas ngelezea tongo yasimuno atongo imaito no mamudhokomie mwene ndine sa tongo imetu Christopher Mbaluto tevya manzo newe sinzia ya kumya mosu kevelani ne kurizaini kana impeachment kutinda lelo na oya siendo siene matavyo muika wose kula na mayeka kunywa muthenya wa kula mwa mutabya ya muika meke kunyanzo wa muthenya wa kula yani meko milo President Dr. Bill Ruto anedhuki simwene ndine we power. Okay, na ke mundu unitwa Daniel Fred Mbadha, you are talking the truth. Congratulations John Maish. Na ke Musyoka James yasenga takosia Kajiado and then na kasema DVD anafaa aende but MOU yenye waliweka na Ruto ni noma ndio inamkinga. Okay, Jonathan Mbuva Erastus ngelezea tongo yasu to my opinion dissolving the whole cabinet is not the solution. Corruption and misuse of public office is our main problem. We need to cleanse all the public offices, especially presidency, parliament, national police service, ESC or DPP, and the judiciary. The parliament should explain to us whether they receive the reports from Auditor General and the reports are extremely qualified. What next?
Any public officer involved in any corrupt activity should be fired with immediate effect, taken to court and jailed. Na kina Senator Manzo and co should not represent those in the courts. Ile siku public officers atafungwa juu ya corruption, that will be the turning point and will act as an example to others. Automani wa kuiwaza weka tu nengenge mwana Miriam Makeba ikumbeni kama kawaida following Honorable Manzo at Bwana FM malike kumbeni yetha sawa vyo let us see the single. Okay, Steve Ngene rasa singete sia tongo ya su twetikile in kana mheshimiwa Manzo included atongo on the you menena na ndaiya nililikana ikumbeni vibe na Senator Manzo wakurudwa kuyo ni mwenende asongea aisi ulo kwenda naungame amanyeve mutea amanyeve mutea utomanyozi wali kwende na kiburi. I thank Lord today we can ndai kila mutongo including president manye mwenende aile konengwa ndai ya ende kwiyo na kweo chini yambe. Okay, asante. Tumanua kunua zemba nwasi wakaende kwiyo na kweo usakwani ukethe wa 2027 na musumbi wa Kenya ni mheshimiwa Ruto na Senator wa Makueni ni mheshimiwa Manzo 2027. Tizi messages hali kama nasi ambone kwa mishia machine lakini ndena kuma weka atiwe kenda ya mketo songe ambe. Asante Matia Nyasi okay mboka. Ai Kemindo Samson wa moya sia ndabize Senator Makueni twetele mutula eke twetele mutula eke ya Ruto kana tumukethi wetha no kwemwa amoke ndibe yaseta nondo ve skulu ta kaso beta kaso stima kuma wathi wena mwaka wena miaka ile utase ona kuno we stima osu wa MP no abakwatia wa MP waendie we MP mbaka omonde vandu bebe kaso ndize beta kaso be kana ne kawo kwa sobi kana maybe andikita kasobi ndiko kwateba. Okay, address the county government ya Makueni lakini utukana ya MP mbaba Chris rasa Gerson Dan Manzo Bwana FM kule Manzo kana niweze kasambane nienda osamwanya nitumie FM na Manzo muvya nondo au nematoke muvya kitumie kumbene manena na we monene muno na wapa mkono tabya mwana osu wa UDA ya UDA ni adele Kenya ni Chris Mwoki mbaba kuma kasambani ni Mombasa kasambani kasambani bakubira kapomzwele no ba wende tu na kuna chemole kapomzwele ngalo wende na yembo saidizo yemolwa yeke duke Darius Kelly muboko myusu muboko myusu wa kwa mutonga ambezi mtongi wako kaserikali ino ni yenugete pio naona ba maziro emambe obendwa ini muboko myusu haya asante nende no mina motomani ma Facebook no kili tukende mwitano nanguka Facebook nangosa simone muye ne ndawa muzome ya motomani menyu ondo baile tewe saidi ya maundu mesa sawa sawa pe mundu kumbea director Lois yo monde machine yakone kwa kwama Jojo akimaluki nita ekane kilende twezu au ni ubaya wa Ruto anyway Yesu pole naondoa kwamba beka tena kamba kumbela bano izibishindu izobe tweni binadamu si maondo maingi si za kwamba kwete maweku hiyo tumanyuzi no ambomba haya pe mundu kwaje Ruto must go eto akengora muthiani na ke mundu kutajoni za yase twitha tuya ingi mbe wa maana muonza mueshi bana uponere naza ngili mana wewe bidana vya 1.2 okay tozo njoni nza undase meza meya ingi pio azuni omba no mwe na milioni na we kila mundu anewe aki yake Samuel Mutuku haya mwana amwe ya yasi abanzo ba unenete ta andu 10
kuima wea tuinyumba lazima Tuesday tutokelezee kama lazima Ziokilua ona Ruto akatiwa eweka serikali ndio na alecha uvyu usu ndi ndwesa uve na mundu idunya ukamunenga evende asiyezie na yetekela mwikira kono tabi mwene ndi undu kubokoma ni na ti Ruto enoke uzuti osongio wandu asomu na mese mia ya Kenya Ziokilua Samuel Mulei asanda nundu wa kuombea siasa kwetha yeye yavata muno asanti ngelezea tongo yasu na bwana FM muno ndiasi ya hii ndio watu ambao unaena ni wote nundu ndwesa kuwete mosio ndeni wa Kenya atio personal gain for political friends. Okay, mwatomani ele mamudia barikiwa Patrick Mwanyilo ya sasa itawezekana kurudi kwa debe tena ama ni stories za jaba. Swali mnajibu mjibu hiyo from Isiolo town ama hadi 2027. Asante sana makelemo nonga takosia Isiolo kwa uangala kwa Isiolo to loud and clear mound more kite fit otomani wa mudia ndo otomani wa mudia Joseph Kitile. That song ni ya Mr Nice nulawa hadiwa ni nani anajua shida zetu lawa atani FM ni wazi na ino nguvingwa ile iteto genda mwitano nienda kwa mbozisa motomani mangale kweno ya YouTube YouTube kanose motomani menyu nende no bingwa poto ito ya ile iteto genda mwitano nambiye kwambia na mundu kwetwa yeye mwana wetwa yeye asiati it will be a win for Ruto at the end asema ndo ndo magono president no oketha no sindi miguna 2024 this year we this year floods, verdicts, military air crash, finance bill, occupy parliament, fallen heroes, mara dissolved cabinet, the Mukuru kwa jenga saga, mara Trump amesalimiwa this year. God help us. That's true. God help us. Ndo maana na maondo maingi. Very true. Okay. Ati Trump amesalimiwa. What was attempted assassination. Nicodemus Manzi. Since Gen Z waamuke wabunge wa chama cha UDA wamejificha. Imagine wanaogopa salamu tu, but wacha tuone kama Tuesday watasalimiwa. EG Kawaya Motuse au ndio wanataka salamu kwa wingi. Na ndio malo monde ngo musome automani wa mheshimiwa Motuse ola waandeka. Okay, wewe ni cha umonde. Ndavyo mono seneta manzo ndavyo mahoni mako nangozome utomanya uzitaminite wana ndio londilekani Nicodemus na sama utomani wako useba yasera sasa wati data nesanye ndiye sawa regret kosa kwa azimio esuno yo serikali nzeo. Okay, Gidi Bush no need president to have new cabinet, but best is to resign out of office to have peace in Kenya. Geoffrey Mwenzi Rasas, ukiangalia katika yale matakwa ya Gen Z ya mwisho kabisa ni #Ruto must go, na hii mizani sidhani kama Ruto itamkosa. Nicodemus Zemanzi, asante nizo mwana wako. Moli Sami Rasas, tuliona baba akikataa salamu za Gen Z, uliza maanzo kama tukimsalimia kuna shida na akabeka mbono. Haya, Richard, Gen Z's maende na quick ya president condition after another, so ando maikwenda kwiwande next twetele kwiwa ku itongwewe na manzo na alangi meokathia Richard Gizio mombone masako. Vincent manzo ambia watu openly that Kenyans don't want dialogue and we have decided to have new administration with people's image. #Ruto must go. #Parliament must be dissolved. Jacob Kamunzu Erastus hiyo liketa na iwe nijao na mheshimiwa umyo maoni make ni mbogomi waenende makwa mutonga na umyo maoni make ba wambiandika ambile kwete atongo maidiyo ya ziada mo bane kumbe ni ziaza anaongineza hivi ya kila mmoja na maoni make ama namna gani zinamna hiyo. Haya, Stella Mbide, Mungu saidia Kenya. Manzo hakuna kiongozi mzuri Kenya. EG leo Azimio badala kuambiwa
kuambia wanakware pole, wanaenda kujijenga wenyewe. Sidhani kuna mwanasiasa mzuri Kenya. Okay. Nakalaka mtu unaye. Niko Nenda makamea nivi. Ni sisi. Okay. Waenda Gamboya. Na zaidi Gamboya ni kwenda kacha serious. Bate changu. Amos Mwangangi rasa tavya mwana uswa UDA atavya Ruto ndagatete kutunga minister ona umwe kati wa ala unavuti. Okay. Mheshimiwa akivuti ni wewe. Eto akivuti kwa kitu na wewe wai ala unavuti. Kwa mheshimiwa akivuti. Odigo motavi. Mavuti buno. Duela wenda kabisa. Ai, sasa ni Mutunga. David Mutinda, Tavya Maluki. Kumeleka. Mama huyu alikanawe kanikile. Ruto must go. Richard Mutiko Manzo ni Vopio Charles Ndeti na akase tunapanga Kalonzo 2027. David Mutinda ye vaune wane na bwana FM osune Mosumeno wa Kiluma. Stanley Mwangangi asia MCA osu ya wana na ngidebe da bate maondo masia. Semi Mutua watching from Embu Dallas Erastus Kedi Atongo Yasu. Kwa jumla kwa maoni yangu Ruto anaambia Wakenya eti hakuna pesa ya kutosha na kumbe pesa imetumika kulipa mabonyenye. So sad indeed. Gladys Maumwelu as a Gen Z, Yeah. I have to say Ruto never asked anyone about waziris. E.g. waziri wa wanawake wengi Mr. Aya, ndinaaminia. Alright. Gen Z uziwe na wo. Nziawe ya Gen Z na maondo maingi. Janet Amina, the bitter truth is that Ruto will rule for 2 terms, no matter what. So, guys, relax. Peter Mutune Wambua, Senator Manzo, if there is anything to do in Senate, is that you resign and go home. Why did you pass the bill of state officers to trade with the government? I never voted for it. Haya. I'm not in the list. Ndwa kwenye. Jana mleila na I posted. As is a YouTube, I post. Haya. Senator Noetete abuno waze no alea nile na ikeu. Robert Kimilo Mbovu, Ruto anakunie kendo nesa kuvuta ma minister on the nikenda samwanya wa kunyuva cabinet nzao balawe na odasio wa kutungia uyani alama tena mavetio woni makwani asini maoni makwani bakabati kitui west na ile wa mudhani kenda ni sisi ile tatu ndipoto ile tatu kenda imwitana niona bado ina mbovi ngoka ko Royce ni tawamba onenga simo ndibingwa is poto ya SMS ko kanambo minukena motumanya Irini Mumbe ya sene boni ni mtu hapa watching live oito amboni lagine isito ya YouTube ni ya Irini Mumbe. Sami Mutua Kenya mahali tuko hatua ni moja, mtu akiunga mkono na update kit bunwane no soma nozundi na kwache nesa Janet. Another bitter truth is that neither will Kalonzo or Raila be president. Swallow that bitter pill. Aya Mundu ngeti ya kuunga manenge kwa lazima. Aya angino monga metiko. Aya poto ya kwani yazo bingu kai. Ili tetu kende mwitano nikenda no kenoze simo. Moto bani maingira kinongi nawe sasa hivi anaitwa Masoma neto ya nanyama ndo nesa. Erasa sele mawodi tusongete imwe John Kioli ya sasa hivi ndani niyo yeye basongetwe vate dialogue. Ndio imeolea dialogue radio serikali unaone msesi wa Mutongo FM IC serikali ilishika Makenzi Shakahola. Je, pipeline ni nani? Usiasa kila kiende ya pipeline. Edama Shakahola ya Makenzi. Yoge ni chao. Uone mukwate ni baki ambu ni kuliambadha kana kiinje nzi mekwenda no kitonyeke. Ruto must go
nicho kuweta mwana wani. Akumbuke aliapa akasema mambo ni matatu. Na hiyo ndio inamkula, lakini kuna Mungu. Okay? Ndana wete situ yake. Notangoenda namba ya senator andeke kufuata logbook yako. Okay, na mimi kueva ndizo ngakoni eva. Akageti ntatu no bisi wako ndula umutethi. Obisi wako ida bana ba. Wote lobby male wiko pandu bonda umeta ko lobisi wako we banono. Ko lobisi wa senator mama. Ndo mutethi. Na mtandaoni Onaka sisi aka Google my name, you get all my details. Bas, tu. Aya, wanu wasongeka. Ni Patrick Wambua kuma kangemi ni mwithukise vyu yunende kimbie ando mewa waniki na kwiki wa maimani makiwu Ruto must go on Tuesday. Hey, Tuesday ni tona hithi ya na maondo maingi. Nisemi kuma nguluni matungulu Ruto enoke Kalonzo alikemwa netu wodhela. Hello, I'm Joylin kuma mutito ngelese maanzo na bwana FM muno ni matue tete chenini. Sasa sikele kai sana Wambua kwa mbongelese atongo yasu uni jasa savali kuma kwa motonga kithimula ward nyindie na thina na Paul Maluki MCA wako kukwito sindwa kunite nesa na tena 2027 ikivela no chake. Haya wangale wezu maundu mesa wazawa haya maboko miwando magwa motonga. Sasa ngulile FM kana wenu yumba niti kuboya ya musumbe nesami kuma athriva ana ndio sindika asungea uoneka naoke nene muboya yake lebe. That's good. Sasa singulile FM kana we nukuboya no boya we nuke tila boya we kana tigo yokole James Munyoki ndambo Koliani Mwingi West au Mwingi sasa tave maanzo hata vya CNN akanistima Koliani Polling Station we vote in darkness. Wa komanda mheshimiwa wa Mwingi West tomaninozi wake amonana anoka mukoni azimu yokuoza ndio watu tomaninozi uzi mwene ndio wakasema wanakula makoni yake binduni. Kiburi mingi iko na hawa viongozi wa Azimio ni Andrew Kiamba neva ile maward ndikete na hivyo na kila kithuku kethia manzo muno na wimwe ya mawoni masio makwa kandi ino ni muvoya keka no aunga meusa kwani ula ukiteta prezo ninye mwene mbesa kuma telemonte theka kuwe niwe mwene niwe za mbesa niwe mwene mbesa President manzo itikebele niwe mwene mbesa uzi mwene mbesa wako na mwene mbesa uzi no onage you no mwekula zita kwa mbesa itizi ngenge na no mwene sio alo fighters manzo nwana nesa nende no mina motoma ni maile tugende mu 5 onekena nuke no sesimu tisawa inoketa kwaza simu ndo masimu mwikate tothi basa manzo nwana nesa corruption ni othe na Kenya tuambie na police manzi mambe ya wandika nini wake like course na ende obongo mwingi atongwa ine masisi maundu asu ni Zakayo kuma embo. Asante sana bwana Zakayo. Erasas kebeke sana kwa bongelese atongo yasu one just savali kuma kwa motonga kithimula ward. Mwana wasoma nyosu ni tawo ilionge na soma ene wosuwe one mukwate nzo myotumani wake kanone yange ine soma motumani atano nikenda no sesimo atano mukwate na soma PH Wambua wako ne Ruto kweko na kithoi na kulasimithia kila kindu ukithia tita tena aki pamwe na kuteka nyara mevia ingeta court. Zia court niteketwe nyara sinzomie. Okay, nienda mwatumani ile peke yake Erasas na somosu. Okay, noketosa simo pe mundu kwasia hii kedia atongo ya sumu no manzo tunataka mpeleke mswada kwa bunge juu hakuna Gen Z anaweza toa 1k kuchukua ID. We need free ID ndio tupige kura 2027 tupige Ruto aende nyumbani. Okay, haya motomani ele mamudia alanda na soma na soma ndizi nikimeko kabama ili kana. Okay, haya ndoza zimo akumbuke notangwenda. Okay, senzo miewe sami kuma nguloni asanti. Manzo anenete kawo tumba na mbe wa Gen Z be
tumba nambe wa wanajenzi ni Joshua Mwema Nyayo Kibwezi tina mana ya siara ketha andu azu mutaalamu ni wanena uvungu ni muthuku na ungei amini 1000 kevya akwa kevya ndozi Moki kamba no andikita naitwa ya Mutongo FM mwati ndata nesa kule mheshimiwa Maanzo kana nimesa ulika serikali nimena Raila ni maoni kutoka makueni mulata usimo mwedukisa Mutongo FM ya kulia emolika ila muonewa that is the president Ruto asia announce Daniel Gitonga Maanzo cabinet secretary for interior ato rijeno ogale yale Maanzo ka point tatu general wa Kenya kwa ambakole nundu uona ndo angemeliwa ninje mzee kwa muturi Salimia Maanzo sana na tumepanga by tomorrow jioni cabinet warudishe pesa zote wameiba. Haya. Kamera yako ni kumbe. Ngaroza zimu. Ngaroza zimu masaru mabika. Aya, kutugie. Nazo momo tumani mono. Lakini nini kwa tia maundu mesa sawa? Lois. Na ngelele simu. Kuna simu huyu. Hello Mutongo. Ndasemba. Ameenda. Wao nasi monena endo kaatero semba tafadhali sawa na tuwase simu mudhuko mnozwa kwa Mutonga na ngulu ozia ni kumeta mudhuko Hello Mutongo nena nao Nita Joseph Kimeu David Nita Joseph Kimeu umetangana kwa wewe Mimi ndio wa le Mutalia. Aha. Yunye kulingana nonongona ndiro yelete. Ba ko rendo mboza. Na nengu wa mundu kwetwa muteo kwetwa FM. Alwa meza muno. Na ngo rungi amubya muno. Na ende uwende. Zine kilondo matoja mundu kuzotu muteo kwa luto. Kambi netina akakwenda zauvya. Nondo niona we ajogia hasa wana siasa. Ayo ba yazi ye. Hadi kitale. Wala ba yari taya. Wala kila ulitaya. Au make yes. Agaza kaulu. Agaza kaulu no mundu tuweze ngawanda kitale azazi na mwao akoma ki nuwezi. Ino jodo na gero na zote yande no. Ndio begi ya wana siasa. Okay. Ndio sasa na ni mubea muno. Ndio wa kujiona na mza kwa kombeni. Asante sana. Thank you. Aya simu ya Kele. Netela simu ya Kele Felix Mutiko. Mutoa ya Ruto must go tupatane Tuesday. Aya simu ya Kele Tuesday yeno yana kwena maandamano kabisa. Hello Mutongo hii. Hello? Ndiwa mondo Hello? Hello Mutongo hii. Ni nena nao? Nena na mbengo kumandala ndio uko kwa Bonza. Ndalane hata kwa Bonza. Ndio wa muna. Karibu sana Gombeni. Nakako yetu kesa. Eda ukade ya nena ora ya masmi wa kiputi Zevina. Kebuti Zevina. Zevina bugoye. Haya, leo sasa yetu kesa TV ni tafadhali. Tuikuiwa nesa. Nengi wange. Ewa kuna simu yako yetu kesa tafadhali. Tuyesaiwa na wa yetu kesa TV ni. Tuyiwa na sawa. Haya, nenge simu inge. Akatatu. Hello Mutongoi. Hello. Hello. Nena nao? Huyu ni Paulo Kunda. Paulo umetakara kwa iba? Kuma Matinga. Karibu sana Gombeni. Yu ni nenda kwa niaje. Matavie. Yu nenda niaje. Aha. Nine kwa egwe mwa ya ai logo yao.
Uganda boya mundu utambite kumbulazabu wake. No kutusongea. Mundu utambite kumbulazabu wake kobe maana. Yukila kingi. Nitwa ene mumanzo emaile bigala emaile uminje galonzo almana na mount maga. Okay. Asante ni watu tumani wagiwabika. Mina. Linze ngana ni yeah. Ai, lakini utumani wake wabika. Aya, yakana ni yao. Nenda simu yakana. Aya, tosa simu yakana. Hello Mutongo. Neza monoti wewe. Muzane tawapio ya dereva Bale dereva karibu sana ya kumbeni. Ngeze tongo ya sumo. Bongelele wazi aba yini maiketheka. Na ndia mpanda FM. Ngaya mwazime mono. Ene nande tonzeo mono cia kunenga ne muwonde ito. Andwala menda onena ndiri. Na wete kimena. Maile kana jande neno lutizo. Yes, ndio kwa masesi osunesa. Wase wake wende mono. Tu. Ngata kwa yakwa ku sawa lakini nego wase wake wende. Okay, wako nasi nena na wase wiyo lango. Nisi maybe not on either lakini ile ku Sunday na toyo kwa mako yekombi. Pai mundu yeto oyo. Kotezo kwa ma. Hello Mutongo. Hello. Nena nao. Hello Mutongo. Yes. Unaenda na Steve Vundi. Steve Vundi takala kwa iba? Ni wano Kizora 45. Karibu sana kuombeni. Ya, nye kila ndo nyo kuli ya hiyo. Makuli. Ni kuli tie yo ando ano makoa huko ale. Uko na wena haja ya kuinonga na ando ano tuitimo watu ni serikali. Nunu nye na katika maandamano. Yo ando ala mano wana kama dai. Au meme kitu. Tadi mimi baze bana meme kitu na me ko kuni hotel na wenzi eli tobo yo eza ni mbaya. Eka wakele tu kwamba eza ni nzi kuvigwa tu hivyo kuna ndingi dia wenzi. Sisi tu kwa ni Kenya rado kwikaluta tu yaani. Tu Kenya na tuka kama na wakeli alama kwa amoa we ando angi dai komi tu alpie moke matu bike tiko tu ameto amoke matu bike urele. Ya, kiwe yoke ziongeze dimando na ebu na mwana otu ngamwona no kumutino kakobi nuno diko. Hapana. Thank you. Naende pole sana nene muzesi osu na wowa mwithukesia. Na wo munondo ukonena na yasewe ndi no amana. Githora utwika na kwe maundu maendeye ibindani Yesu matema sio. Haya, yasewe maanda manone lakini violence tinzio. Kiucho ndeto kivya ithaka. Kwa siam violence tinzio. Hello Mutongo iba Kenya kupigwa. Hello. Ndio mwewe. Ndegwa. Wako nasi munena na wase tafadhali Tu. Haya. Ete ongi. Nigenda nizo otomani weba pa mona weba tumete otomani mengi mona. Hello Mutongo. Hello. Nenete nao. Nenena nao. Ai. Eka kwethukicia. Ai, wabija ribu simu ingile kade mwentu tutumine. Kibindi kiucha simu. Hello Mutongo. Hello. Eka kwethukicia tafadhali. Unene nanzagi. Jage umira ngara baba. Unende nanzagi kuma Kuma ba? Mai ngune. We, nene tu akayana thena. Hello. Endea. Unende nanzagi. Yes. Kuma Hello. Endea. Unende nanzagi kuma Wo mingi centro.
unene kuja unenya wenywa ikumbea ziada. Timu tuku ni moteo. Na mwezi amwende neza. Asante. Kuiru mwezi giaja kila penywa imavili. Kwa dato. Tukize no tukenya bale bikie tukwenda andu mwone madwani amanyana magweka. Thank you. Na ogwa. Kati mota bikino kimwe. Kama maja kwekota kwimina kya. Okubi mundu kwandu nikyali kana ke moto kana ke mwini wake akwekota. Atumiru no manda ndawa ya kyadia. Ndeza kubwa. Uzumbi ni kwekota. Nwalilo de mwenenzi. ఇది background. Thank you. Na onana madiane kwida mege mauda. Teko omwe ndonya kwaje evana kudiane kwida kwaje siwa ni wauda. Ajua ngima mulele mbaitu. Okay. Ala madiane kwida mu support mata bione mume. Ni nyamoto ezi nyamo ironya kutedia. Lakini ya dwigie mbondwi. Okay. Na wana kubuna matiye zimake kwena maana. Ne yuzulu da mundu. Arizaini kana ogilono kudiana kwethia emeba Kenya ogilala ni kunugungi. Kenya yote ndo na tongo yengita kalonzo. And ground ikirebe na kalonzo amujo kapo de wala tree kundu nege mandera ta. Naguya ni woye mbezi ile kudiana kwethia jina lekajo kundi. All right. Wambi oruko. Mine. Yungu wongo adia ground pala kuanda to tembela ona twa kuna dia da bila to kona ko ground ile twa dia mrengo kwili mana mundu kuda mundu me kuda ruto ombaito omene wale ni ndi ne yumiti ariza nyali oriza haya kera nyangune tuwa bangune ne baza haya ya mudia toza ya mudia we amonde sengiba tomine neno ya mudia sawa Lois hello Mutongoi. Hello Mutongoi, bwana Kithuku eti ndata mwa neza ni Jackson ni Kiambu. Karibu sana. Nina hapa ni kwa simu ya mweza na ni na point ngwendo kwa dago kwa mwisho ngede manzo muno no ngede bwana FM muno ngede noziwa kwa mutongano wakwitu no amusitu mukege lakini kwa kindu kimwe ngwendani kati Mutongo yusu akuma kwa mutonga nathithia neza gathithia wathiola ukwinwa na kila kiandikitwo kutani na ikisoma neza ega tindeto kazi ya serikali la hivyo ya Kenya kwanza already avalukia kila Ruto wiki cho kuta candidate ni kindu kusema ukweli ni Kenya hivi nani unaelewa tu na no nani singaidiwe na no nani singidiwe mundu kindi chambe keza Ruto no nenda Kenya isiope nina munene wambe kitonga no zomete lo na no kutotabya kuneza na FM no kutwa device neza mundu ambe kulikililo tongo wa Ruto na watu kani mundu ita ni achaniwe andivaisa wa Ruto kuhusu economy yanti ndi ila wa andivaisi ye Raila na hata ambao ni Safaricom kindu chambe wa ile tomba Safaricom mpaka tizi wonde aisaunga nuko andivaisa ya Ruto ila sieva kubinake ailete kwezi ambio sibina pyo nondo jo sina munyisingaidie na atamba na wezi yani wananganya hii mbili men hii ukonelele ni Gen Z ya keli avundite cabinet yonze na nokona Gen Z ulondo inandie kungangana na ma-MP na nena via ojuko mana kwa ma-MP mekoma na mandiscuss kindu chonde makunikilita mwangoni mazembe nondo chiko sio ailite kwithia anolile anandie kuola CS ana on the corrupt na akambo tutie amani kana tuone aende no sovya Kenya kapola yuko kila wiki avutie na transia ingi andumanzi yo resign ainchi and resign ite security yambio tiwa na kindikia mosi tawa security
nduale musita wa security no resign where are we heading to Kenya yenda mboya kithuku Kenya yenda mboya nene pio Jackson twina gwo pio mina yo sisia atongo yesu ma Kenya kwanza makuka tozi wa kwitwa kwa Mutonga nambe okeleti ambe kana no kazi ya Kenya kwanza lakini mambe obo ya Kenya yungame okay. Thank you. Ati moina mkwezi yake huyo. Kele Munonga kwa Thika. Ni ngaliko sia Kiambu. Oh, Kiambu, yes. Thank you. Kuno Kikuyu. Aya, muvya muno. Haya, and that was amazing more than 30 minutes. That can almost an hour. And thank you muno. Ndo wa motomani menyu gutwabika pe motomani ngwenda osoma motomani umwe naende ndaende ndo ene Sebana FM ni mundu wa Mathau. Timu wa Spain ni wasinda kikombe cha Euro 2024. Spain? Yes, 2-1. Timu wa Spain ni wasinda. Nizela muzezi ya kumbe mwena zezi mobela tabwa. Lakini Spain ni wasinda 2-1 Pauzi ya Spain ziyafungwa ni Williams na Oyarzabal na ende Cole Palmer afunga ya England. Aende naone isi Spain wasinda. Ape wantu ndizikaze ya toizi. Na kwa wawizi ne toizi kanakepo. Weyu ono ukolea nondo wa England. Anyway, ni Alex Wambua ngoni lia tongo yasu Ruto akaresign vethe wa ata na Gen Z makari state house na jeshi yosa matathi state house na jeshi yosa vethe wa ata. We need advice please Alex Wambua akuletu. Haya atongo ndio na sasa tezi abika azuti mwene ndema ya tuma mautoma ni maingi bio momya mawoni mo tondo mwene mweza moyumya menyu sineta kwanda teka ile ndosonge kulela witha wa okay mali wa wetwa na lelo sila na mujumbe na ukitiye muno nethe yotai kwa design ibina mbe and mona ma survey mathiku mathimana wasoka wewe kwa valuation na wambe sio ni mujumbe kwa huyu ni expect ya jumbe la mebona bineno kumana wakaiti na wakebwezi west na wa Musimba kwa hiyo ni kwata bara mtuse na jumbe la mebo ndale kwa lakini nenda kwa serikali ya Ruto iliondo lelo ile na wese leo nenda kuma naone kuna iliondo lelo ile serikali ile yona kalamu yala nekiwe baune kama imama thei na mainjinia na contractor makwati ngana ningi dhama za ukuna ya mthugura no kalelo ka kilomita au taile lakini ni kama imama thei kondo huwa and we wa Kenya ni wale also we serious na kulela kitamno kudwa ni you kendo kemwe katika katiba ni kuandike ndo kana musumbe no yaje usulu ibe undwandu matata muno nundu katiba ka Kenya kiazia pina wande ya Kenya mbewe na mundu mwene mundu wa Kenya ni mwene bina buonda ita sovereign power na niole la kanini musumbe ikaole la kanini governor ikaole la senator ikaole la munene wa polisi ikaole la munene wa majeshi na kwa ndo mwene nze na kwa mundu rondo nda usija nza soma kala je iwe Egypt yana na ndiye ba huyu mwana si ombania na baby ndemo na si katika television imwana ile jatie mobinduku ndia Egypt mayandu mataembesa mayandu mamuika nandu mathina ende ba ubombania wa kilamutha nandu milioni umwe na ndia Egypt ya binduka kwao musumbi yake ndo kweje usulu nikweje usulu lakini no bato no bika bantu bakewa weje usulu na makamu wako kwa musumbi yaje usulu speaker osa usumbe kwa methana miongo kenda pala kula ingi sio sumbe sialeta ukono kimyo ngadandra methana miongo kenda niwe kula sialeta ukono ingi na ndiaza saa ingi tira musumbe wana bina wao bunja mbunge uzeta na musumbe atona bunja mbunge ndo yo bunjize cabinet mwe yasoma article ila utumie 152 sia kubunja cabinet yuba ikindo musumbe usoma sia kubunja mbunge na kale ndaka kula sia Kenya ikuna wa after 5 years after 5 years moi wanyanya
lakini yuko kamba katiba nikonete musumbi akembe tepo kwanza makanenge kana kwa kweje usulu enda makamu wake ni kwa ilita uko kula agaje usulu weka makamu wake ni kwa selela usumbe na National Assembly na Senate ini bande vitungi na ivete wa National Assembly na Senate. Okay. Kwa unaenda kwa sata hivi ndani zumu muno ya kisiasa na nenda utungiloge ndukemeja mweso Erastus. Thina la munene na atongoi mabanga nimo ene bina guombe. Bina guombe ni wangai. Na mundu wenda kuthea akekana tangai athokwana gwa muno kulingana na ndo heuga kana mundu wenda kusova muno kana mundu wenda kwitua ngai. Na sisi ya musumbi monde ala atongoi mangenda kuma Saulo Nebukadneza Belishazar musumbi wonde wangenda au bigo nando kwanza Belishazar au miwe Darius abendu wose muima ulawezelete usumbi wa Babylon iki wuja ndikundukonge wewe andu azumena waoni maiki wumona menanza maitina lu ko ila bokia kusindwa mazindwa kwa laisi nase kana andu amene mekwasia we mina yeseneta mayeshi no moselele nenda kwasia mayeshi matono kwikondo mekie Zimbabwe mayo zao sumbe mashoka makahakikisha kana kula nisha kuna metoke kwa hiyo situation lakini musumbe no hayo usudu ndapita yakande akana makauma kula ikakunwa ingi. Thank you. Mheshimiwa Maloki, kisa na wewe kulwa anything kwenda what? Mjina kulwa lakini nenda inarudia comments ya mwenende na ndo ni matayo kidogo nasie ila tuwaka wano ibyo ndetu isa kurizo nondumwe nezi neo fruits ya democracy anala mago ne senata manzo kura moni eno ati mutongoi na yuti mutongoi ri muthuko no atwike muthuko miwo ita itoezu na mwando ala ma guni kura ni the MCA wa kwa mutonga kethumula moni no ile ni muthukumi na senator yake kalaba na mundu wa Wiper baiza kwithia nene discussion that's why to moderate lakini nasi tuinezobika that level ya kwa seyu president no umwekewela ni cha lazima na nondo and me leaderless and madena kiongozi mumya mundu imeza kwa mwara no lokweka like ikindu na maina kiongozi no is when you have a leader muli atu ize to amina kwa achieve to asante to amina kumya utongondo kwenda kumya wala wosela no ano kwenda caution andu wala me katika opposition ndo mimi kuteka advantage ya the whole thing ya agency na yube andu me kuona ndo agency ni mambe issue bano no ma benefit kuma kwayo actually mheshimiwa Kalonzo kuiwa izi wenga le kwela hivi okay ni sasa hizo ni political statement nando royally agency manzi yeye andwa ma dhoko serikali ni muno ni mama no etie whether we opposition kana we katika serikali na need windayo ma exit the political stage ulokwe mausoma inze rondo iriana achazia kitagerite president Ruto kitagerite the old guards katika politics ngokwe manzo akiwa no eti president na andu mengi no mumu support manzo na ke manzo azia kibela kienda amiyo cha president nizi andu angeni mazuku maamundu ukutani ukila menda kukutani kya lakini the real sense maikwenda nayo manisha juu unasie zeveno ya agency and wala either government kana opposition mekaze kana pe mundu twana ku benefit katika that na most of people will agree lakini reno nondu ni matevezo yakao nundu initial naisie kila kitu kwa agency cha ile kwa yeye na manzo na opposition
nundu ni opposition ni keep ya serikali checks and balances na nere mwatezo na mbange mate katika the whole circle imaanisha ta opposition you failed to play your role. Thank you. Pan FM no akula makula kauda no malikene ikulando no likana okay makula na wana kula ba mo murukumi wandu wa makuweni wazongea ya kwekwata muzumbe akabanga kana ndo ano mazukume na ugo abekingi wa nalikana bengi wa kulo yolo agency kime kwenda ni makwa chief mundu kulyo pe ndo mongwenda to sisi mbikabau mongenzi maende yata nenda kuota byaneza Erastus Gen-Z ni matona kwa chief kila mekwenda kwanza inoko na mate nundu niwisi tiyo nena titena ripoti yote undozu kwe wa Egypt weki wo na nenda ukutabizia ba kamera nino kana onane baati monene Gen-Z sinalikile mbungeni yiwenza siambo ikuya na sia create commotion ba nenda wote wala mbanga yethe nai kethiwa andu asuma nalikile mbungeni na maibanga bige ndume kwa nanga na mayika lande ba nenda kutabia within dakika 10 pesa bana yandu ngile 15 na within izaje mwe pesa bana yandu ngile bibiti mayende mbungene mayende vuori ya mbungene na nenda kutabia kana andu makeza iwe beyange mailende ba mbungene mama ona makauma mazaku nange makauma kajado makagalende ba mbungene mundu kwanze makanenge kindu cyugwange utabia cyakana atongo ine mebangie ne tamonga yi na mwana ne mekwatisi ngai nije withise ngai wo mono na yu ayetete mukonga noso na kadha ndozo maneka lile ndipu nenda kutabia kwitha mwetha muna report yake nduko ngimethana 3 mundu kwetha methana 3 yithala pesa bana ili andu the 1 million na ni utabia ndozo makekala ndhe pau eri yesu ya mbungeni mabinga lelo cia Rambe Avenue magabinga zete away magabinga Uhuru Highway na mayuzu Uhuru Park na mayende na kwikalamba mayazi iditi hino ndo na mungu tiye ba githa mbunge metikile kwinuka na muzumba yetikile kwinuka na ni utapisia ba neza Erastus kile kyatumie muzwada wa ngila mekolo ino utakewa sahi wana muzumbe na kile kyatumie kitumie muzumbe abunje cabinet yake na kile kitumie ko menuka ndo ndo aziba imundu yitwe ukenuka u yani paper ndo kenjuja ndikiro ikakone ko na ziduzi kuneka ziduzi ndezi kunetwa under pressure na mebongo utapizia banesa ukwa yugwa ngitungelela ngikwa tebo yendino pepozo ni wizi ando ingi maiwesi usungwa kugwa ngutapia wa kusomwa mugo na waso mwamu ba kanene kingi bono na pe museizo mwakule kana nembo ya muzumbe uwo wago nembo ya ndya Kenya akulya nona alikana ndo akulile akuli no toboye mundu taumbile atobu iyo inele uzuri mutumia fulani kwa ziambo namba kumbola ile koko na weta kwa tabibu ndwambe nembo ya muzumbe na nembo ya mo nthino ya Kenya nundu kila mboye yani utongo iwande withi nimetekela kutwika athukumi manga na maima na sindu itatu ila sio wetwa saia 63 kilungu chake ile amini muzo wake na wazi ati no mupakati kama na kwinyibya na tethithwa na ngozi ilila na teima na kusoma ndeto na yanga hii Biblia ni na tasoma itukani ngitha tethiwe kitheleo na wesa kwiwa tongo yate na ukwiwa ene mayaje menena no ngendu nenda kutabia andu azima ina kikio na yikondo au nyekela mboya ni andwa alama za kuitwe ni enende maikewe mea nene maike kuiwa mea nene mama ne masakwetwe ni enende na matumike aya ola wakule kana mundu ni waile kupoyewa ata umbolete pepata muno kuumbola yes ateo pe undumo wetwa ni Yesu na nekwati wandiketwe bukune Luka 15 ukulya omwithi wa malondu akasi elondu thimwe na itiwe na 99 we ekaata niwe wiyumazi ilondu ithise kana ni yau ilondu ithise kana ni yau niwe wenda kuima yitekeza kwithiwa na mundu tikuona aendeye kwanzie tenzio no ithia tiona we atiomana timoza te londu yaite na iteze kana ni yaite
na ijete ilika yaro ni cia mwithi tethi mumanda na maandiko meaje tamu kwata elondu ya kwaro ni mwithi ailila rai tuone na yoga mutanu na abika musi ayeta atu yimia ni notanu elondu ya kwa yaite ninayona. Thank you. Nenda tumine ya tongo ye na tumina beke ndukimwe nena lelikana au kwa mitukio twende na kuminukira senator okwanda teko tema kana ile nondo muno niwo wendene wa Azimio tunoni yeti na wakecha national dialogue ya umela kwambia kuona katawena kwina motilekano atongo ya mwa Azimio ala aingi matongwe ne mheshimiwa Kalonzo Wamalwa Kioni Karua onde bazia dialogue town na ndio wetha saidi ya mheshimiwa Raila Odinga noko mikwata mbao kwanza makana lengi future ya Azimio ili hata as we speak future ya Azimio ili anja leo ndio tunaona mtetekana ndio but Raila ni wezi yetu kana baina no dialogue na muno Raila etekelile onda muthukwala maende na muno ikuisu na ndia cia kana ni wezi Raila ta mundu nukusubia kibira chake cha African Union na ailete ona ni uima wa level ya kumbania nthi enda nukathi kumbania nthi ingi Africa na nje nzima na muiye ona ku African Union ndi kuandika balua taze mukabide munene wa African Union na ndweza kubuthia pina wa enenthi na nenda gutobya niguo ayumbe ingi me mana ngenda na mekazi ndundu mekwenda makatumia CDF na hii makatumia andu na hii mbora nimeumanenge mbesa no ile na muyumbe bale lukana mundu no watwikie munene kilanga nizikito kingola na mwithi nozikalaze katika mea kwa kingola ngale ya musumbe na ambulance na wengine ngalienda ku rescue security ya polisi kalita tu lakini neza kila mjumbe kila ngabana kila mundu ngali agegeta tutalaku wake kingola makadhima mapopone tianduka kila mundu na ngulu na yana bina lakini kuma njezi yoka unake baragira sema bika bengi nema kwebito wenda ndu wa mjumbe wenda obitu andola molete line bu udi wose mbeza notithi utabia mundu beko ndiko unondo ene thene kwa mani na guba ulelo wekete njamu weseleta kwa site nubakethwa na kendoma na UN nimekwenda uwo nimekwenda wayana nu na nimekwenda wenyivyo okay na ndikarana na FM kana peundu mwekua ke ukona kiende tiate ngaindeka peundu yandu mwekua nundu Kenya yena bika bandu kethia nitagandu amwe na langi timayo na ukethia andu yuma banga ndono rutu akasumbika miaka 10 tuzenda na tutekwenda nenge kwa sumbika nga yetekwenda nienda kwasia kim tuendesie na ndumanjie nsi no mpaka bakafika pandu bakaenda na wenyivyo na bakonekana solution na pate newe masia justice for those who have been killed in this struggle na batona justice paiki ndukenge mekwesa kwika ko au ni bawo twaleta kwambisia sala sio ndoida sio waito katika maandamano kwekwata yakambisia buno ambie kwigwa na nandu lakini embazo ni topic ila itebona weaza wenda tunena nenge mwinena nize chara mwinena nize kondu wao penda pata wa ndukwetunga kutunga akili na kwikiambia Kenya mbe endani tukwesa kupika bandu aya senator be otomani ne ala neta ngosoma twemina ono wata nina kila tu nene uyo ni mujumbe wa Kilibwezi West Mwengi Motuse. ODM will be in government in the next few days in a broad-based government. Those who have held the Kamba nation hostage for selfish imaginations must now be let go. We must embrace the dynamic nature of real politics. Maendeleo Chap is very ready to continue being in government and change the political dynamics. Senator Nwewe kwa alamede tumeikwata mbai ya mukamba kukombo nondwa selfish imaginations maile kola chamba ya mukamba ODM makela serikali ni bongo kako kule lo Azimio mutilekano wa Azimio ni kwatia patingo mutilekano ni kwatia mutuse mesilia make azuni mesilia make ta mundu na no esilia u na no kwegwa meona kiburi tuni joke utuma rutu anukwa kondo wa mwene nuko na kuvuthia ndo langi echapu chapu mutu ana wenukiwe
na mundu ni musio muno abuti wene Ruto niki kuno ndo mundu mungendu katika okamba omwe mutuze na nichona kunie yes andu mathele kuwe silie muno na ndanene ya ODM spokesman wa ODM ndachongo kwa Raila na muno ni ODM eitungwa ni GNC githa Raila mwene wethe andu wakabithwa ine kondu wau payundu mundu umwe ukakutabia kutabiandu undu mekwika ona kwandi matabia Kalonzo na matabia andu ni mangai na makaamua undu mekwenda ndimoene bila tiwa mutuze. Thank you. Akibure ju noja nditano cha mutuze. Aya he post itaka clip ka mwana nyawa Raila senator munyanya ula mwegala mbunge mo buru ne na amuno alright na inde timu bya senator nezo za tantosia kusia mudia ya nondo akoka amaga na yake bure amaga kwetu ndio nondo makathe ewe mwanya wa bingo gato kwa kainge kumbeni asante meza mwene sewe nayo mheshimiwa Kivuti twemine na tobu weje meza mwa kuna ndarubini yago ona Azimio yende yara one wa wili ata Azimio ni adhile kila kibo Azimio Azimio alama nene Azimio ne padlida wa manzo mena Eugene Wamalwa na Jeremia Kioni otherwise wona Sifuna anena ajazia ithie ODM Raila nene ya ODM split is inevitable nundu wa kugulu kuna demands mingi na demands mingi wona andu ma ODM methe anacio na maliana na kwimba bullied ni chama ta Wiper nundu withia ODM mena mbungira 30 na Wiper yena 25 na Wiper yenda withia me equal na 60 Baibinda 60 ile equivalent na 20 kana 30 kwangelekana na uzizi tata DAPK izi ya Wamalwa ina mbunge ndatu mwanga 6-7 there na ibandu azumeita coalition partners kila chiende yoyu na Kalonzo ende ende na kurevive na kurevamp chama cha Wiper ukita no mwiwa ndio ukamba ni umalo kilo ukamba kidogo nezu chama coalition igrow ya igete ya stronger nundu wa parties within the coalitions siemba strengthened lakini nikenda mese kwithia matono post challenge kula kwi the ruling government the ruling party no mafoldie these political parties nundu they are tribal in nature mazobe chama kimwe chuko face UDA kana chama kila president okele atumite lakini mambo ya kutumia Azimio ikaile tena no getumi Martha Karua onarita mbunge yote wa chama chake with the entitled to kithia anena etwa deputy candidate deputy president wa Azimio but when then MP no mwe no give you na macha address enda Kalonzo ambe kwa address mbene kenda Martha Karua nene nundu wa running meet wa Raila that the real sense maliza nda ete tuni chadha lile tena ndio na manzara ni chadha lile ya Azimio Azimio mimi nasema kwa kama sema mbona no kwa education ala tena na mo kwa ta opportunity ngi tukane na nya na nasi muno ondu FM asia twende no bwe ndino itu ya Kenya kwiria na mugo o economy no ende tundu national economy ne ende ete ona kuria wa mele kukomana o ende na zilo zende atiende kwa unfold kwiria na mugo andame kuna biashara mako na biashara sio nundu lagwe na maandamano Nairobi adola mabingo ite biashara sio maibingwa na kuzo zo maiteza yake na vyo na bill zele kwibwa. Thank you so much. Mu vyamo no MCO wadi ya Kithimula kwa Mutonga kwa ya Kitui West county ya Kitui ya Mheshimiwa Harrison Maluki aka Kivuti. Hizo waguta jao. Madina ni mwaguta ibyo kwa Mutonga. Yes. Enewe muzezi wa mwaba aza uzi ndo wonera neza. Yes. Kuvuti to maputa. No tikuvuta no madena. No kudhuko maene. Tikukunenge. No madena maikbo mende no la.
Nyeyu FM Winenga no oni wa kulo akikende Azimio yes nikendo invite bongu malugala Nyeyu FM kabazania ka kwa na makoti mako onthe memesakwa kune ni usesie thank you ningotunga mupya ndo inegwa edukezia na siaizia matwati na onala matina bikia labda simuzo ukathuru nitwizemena mawoni mazeo na ou muthukumi wa ndwa kwa mutongo kwasi kwithwa ena woni uzu kipindi giki kizeo bitu ni kwithwa taili uyu na kwou mawoni make stima thuku na ithe ni teina thena na ta panelist kwou tuende tuina thena kwanza tumwendete muno we ni monna na witu kabisa yo na tuiko managele binda na twibati twitana likabati news aje iyo ba na twakwete ba tinywe je na twamina tinywe je na twatanije ba kuna ni azimuna bende na zinu bingi zingi zo zenje tweza hao na nimo kwenda na woni ula wena wo chuni choto yake Kenya ngile na kumi kila mundu wethe na woni ula wake na ndeko ziwe na woni ula wake yuko uno nduseo jumela pio pauwa kule kwa ni mubea alama twati na twina watanu ndo akutha twine nyiwa na masaa makiwio peke ndu kimwe chapata muno na ketha ne batonda kamuzumbe ne ukimana na akakeka wethukizia onondu zuwewa muthukumi uzu wa andu wa Kibwezi West ainena no kwazia ODM iketha serikalini nenda ukutapia uti undu thuku lakini Erastus peke ndo kumango tabisi kana thina wanje nziti wosu you ono ona muthuku myuzu wa enenthi kilo kwete kuweta kikuito ticho uwa nundu uzu akwete kwazia UDA na ODM zikakwarana zio byo serikali endi ni utabisia baadhi na wanje nziti wosu thina wanje umama igwetu nenda kutabisia baadhi na wanje nziti katwe kuuza maraisi neza ona muthukumi wa enenthi nundu ni wanje nzia akaenda ne wotu neza pesi ndu musumbi ukunete okethia undu a Kenya mai na undu injenzi eteleke enthi muno ngemu ya kethi nthi muno na akamata byesindu na makazia makona zite kuyane na kundu wao kuikia kila ukwathana kukathea nthi muno na nowe wa musumbi ta mundu nowe ukaambatia ndawa evathorabia ulo we 2020 we ba Kenya ni musumbi ambatie kuikiwa kwake na no amanda and make it public relations na and make it strategy matomo monye kindu kita wa repackaging ila tunena opo wa kindu twita you item ila wona ao kindu tangilasi ino gilasi ibe bina cia tongo ite soko lakini bikawa ndo gite tisi tongo ite zindu ingine zio kindu cha bikabutike ka kindu gita wa repackaging na tikiri brand tikete upye kindu kingi si muzumbi kindu kilo kwenda otabwe kana thina ula wiba Kenya no tumandu maandamana utumandu methara mwatiani ni kwitha meona aimatabia undu na akalea kwikau na kuuma yu mwikia ona no kwambia kwa menye kwanza ketha yunga akangule ne moya aya kananga ya kwazi no kwenda masiyes ona ndizi topic izwe weta yake ona galata na masiyes mayumwe kana mile na galata ndizi kana zirika ndithukumanya no zirika ile kutha yende na thukum okay ale ambokilia na yu unduno wa nendo gutike kindu yulo Azimio ODM Wiper na ikundi mbingi muno ikundi icio nthe peke ndu kimwe cha bata citona kwika ni tono thengenia na zikanena indi ona ikathengenia ticio cina usungi wanthe indi ni utavizia ba si thengenia nendo gutike kitumi itinga itatie ile strategy yayo itumia ya thengenia na mutongo yangale kwa yengi ithanukie mwe athiethe na Ruto ba na mazi ite inene titambia ba kwa nadi kondu tukuimplement na ti kuute yazi ine twambie nikatuoneke nitiseovise kindu chao niendo kuya jenzi inamu na newie pe ulondu meo jamu simu cia andu kwa kutuma SMS na kwa kuna simu mbingi ukethia ndu wika newie ne manamu kuniki aimina mazaya apendo namba ya simu aziaye ndikwazi arune kiuge kwata niendo kutebeja bao kwete cyane kana numalo amina ODM izu muthukumi uzu ene nthe wake Kibwezi West ukweta onayo ni yene muzumbe te kuamini wanandu na ndikwenda kulika muteko ne uzu
neka mathukia okay waipekega o makanisa mekite o ona polisi yekite o ona yuko tili pa ugwe ko benda ne kutu anagitia kuresign na ukazisia polisi no kuli atho mingi ma serikali makuya onamo tia tanu muno mundu kuendewe na kondu wao kindu kila chaile kuitwa kwa wingi ni musumbi eke kindu utona kubikia bandu gethia anena kindu ene ndimagete kila kana jua weta ni chaguo na kuona mamkwate ya na ndiende aneza mweso byu ngaya bingwa manongete kona na yuti itanisha tende ona boya ndiitwe ya Kenya na ngaya katoni oseo nemo byamo nemo byamo no Fred batha mutaalamu witwa maondo maki uteti kabina kamwe kuthikala kangi na ende nemo byamo no atongwe nondo akoka nto akona masaile na ndateka miongo 3 akendo masaile na nusu na sese nemo byamo no kwa kwitha ngona mwende no tabanya na itu makama sane asu kuoni muvyayo mwanya muno utumaniwe bamanzo onone waku Erastus Mutoya kwa counties must stop fraudulent behavior manzo ambia Mutula we want to know how he has used the 10 billion ndizi 10 billion iziziba haya naende nyeneta Erastus kitoko anzomo twili analenge twekiwa yene muvya kwa alama ile kuombea siasa mukoni wa visa Kevin Mwasi ya director Madam Lois Modhamba ngale kwenge ya etawa play out etawa Joseph Kitheka ulawa ikithekana ni wa stream nesa mitandao ni ya YouTube na Facebook kumera twambie nginyamo thya bate kutileka na internet i sawa sawa nginyamo thya wesa ithya maondo mesa sawa sawa graphics wini ndonge asante na indi radio ni nyati mwana ni wakamuti aikitheka na maondo Mutongo FM mesa sawa Benjamin Mwaka aikithia na akeli vote ya kuombea siasa ni wamekwata nesa ilingine wetu wa mauvo kwa oyu tiwa nesa